여러분 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 홉두에서 오신 분 За Ховдоос ирсэн 하나, 둘, 셋, 3, 네 분, 다섯. 4, 5. 그래요. 옵스 За Овс 한 명 있네. 2명. 두 명이에요. 네. 그래요. 네, 멀리서 오느라고 수고 많았습니다. За их холоос ирэх гэж хичээсэн байна. 이 항상 사무엘학교를 시작하면서 제 나름대로 이런 생각을 합니다. За би байнгын самын сургуулийг эхлэх болгонд өөртөө ингэж боддог. 물론 준비하고 또 시험 보고 수료하고 다 중요한데 За мэдээж бэлдээд шалгалтаа өгөөд энд оролцоод бүгдээрээ их чухлаа. 자신의 신앙생활에 어떤 한 단계 업그레이드되는 그런 시간으로 만들었으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다. Төгсөж байгаа нь ч чухалч хэлээ. Гэхдээ яг өөрийнхөө хувь хүний итгэлээ дахиад нэг шат ахиулаасай гэж их хүсдэг. 하나님 앞에 더 가까이 다가가는 그런 계기가 되었으면 좋겠고 Үнэхээр Бурхны өмнө илүү их ойртсон тийм шалтгаан болоосоо гэж хүсэж байна. 동계수련회 때도 결심했겠지만은 하나님 앞에 어떻게 살겠노라는 다짐을 다시 하는 시간을 가졌으면 좋겠다 싶습니다. Өвлийн цугларлаа ч гэсэн бүгдээрээ сэтгэлийн шийдвэрээ гаргасан баг. Гэхдээ дахин нэг удаа Бурхны өмнө ингэж амьдрнаа гэсэн өөрсдийнхөө сэтгэлийн шийдвэрийг дахин нэг гаргасан цаг болоосоо гэж хүсэж байна. 그런 마음으로 오셨겠죠? Тийм сэтгэлээр ирсэн биз дээ. 예, 같이 기도드리겠습니다. Хамт залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리 안에 계신 하나님께 진심으로 감사드립니다. Биднийг аварч үргэлж бидний дунд хамт байдаг Бурхан танд чин сэтгэлээс талархаж байна. 여기 주의 청년들이 주의 백성들이 주님 말씀 앞에 나왔습니다. Энд эзний залуучууд эзний ард түмэн таны үгийн өмнө ирсэн байна. 전도의 문을 활짝 열고자 사무엘 학교에 참여했습니다. Сайн мэдээний үүд хаалгыг цэлийтэл нээцгээе гэж Самуэль сургуульд хамтдаа ирсэн билээ. 이곳에서 배운 지혜와 이곳에서 배운 말씀들이 우리 형제 자매들의 마음과 생활을 바꾸게 해 주시옵소서. Энэ газарт сурсан мэрэгэн ухаан, энэ газарт сурсан үгсүүд ахан дүүс нарын мань зүрх сэтгэлийг илүү нээж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 하나님 앞에 더욱 가까이 나가는 시간이 되게 해 주시옵소서. Бурхны өмнө илүү ойртон очисон итгэлтэй болгож өгөөрэй. 하나님의 백성으로서 변화되어 더욱 힘있게 주를 위해 봉사하는 계기가 되게 해 주시옵소서. Бурхны ард түмийн хуваар илүү их өөрчлөгдсөн, илүү хүчтэйгээр амьдрах тэр өөрчлөлтийн шалтгааныг та энэ газарт гаргаж өгөөрэй. 사무엘 학교를 20번째 할 수 있도록 인도해 주심을 감사드립니다. Самуэль сургуулийг 20 дахь ээлжийг явуулахад та зөвшөөрж өгсөн талархаж байна. 주님 오시는 그날까지 이 사무엘 학교가 우리 형제 자매들에게 귀한 시간이 되고 하나님께 기쁨이 되는 시간이 되게 해 주시옵소서. Эзнийг ирэх хүртэл энэхүү Самуэль сургууль маань үргэлжиж ахан дүүс нарт маань эрхэм үнэтэй цаг, эзэн танд баяр хөөрийн цаг болгож өгөөрэй. 이번 20기가 마칠 때 우리 모두가 참으로 하나님 앞에 더욱 깨어 있는 신앙으로 돌아갈 수 있도록 축복해 주시옵소서. Энэ удаагийн 20 дугаар ил дуусах үед бид бүгд үнэхээр эзний өмнө сэргэг итгэлтэйгээр буцан явхад та туслаарай. 이 시간에도 우리 각 사람에게 필요한 하나님의 말씀을 나타내 주시옵소서. Энэ цаг мөчиж та бидний хүн нэг бүрт хэрэгцээтэй үгийг харуулж өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 열왕기 상 3장 보도록 하겠습니다. Библийн 1-р хаад 3-р бүлгээс харцгаая. 열왕기 상 3장입니다. 1-р хаад 3. 열왕기상 3장 3절부터
15절까지입니다. 3-ын 3-аас 15 хүртэл байна. 첫 절은 이쪽 두 줄에서 먼저 읽고요. За тэгэхээр эхний ишлэлийг энэ зүүн жигүүрийн хоёрыг нь уншия. 두 번째 절은 이쪽에서 읽고 За дараагийн ишлэлийг нь баруун жигүүрийн хоёрыг нь уншия. 15절은 같이 읽도록 하겠습니다. ээлжилж уншсаар 15-ыг бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. 팀워크가 어떻게 잘 맞는지 한번 보도록 하겠습니다. За одоо багийн ажиллагаа нь хэр сайн зохицож байна гэдгийг нэг харъя. 자, 시작. За уншия. Соломон эцэг Давидынхаа тогтоолуудаар алхаж эзнийг хайрлаж байсан ч мөрөглийн өндөрлгүүд дээр дахил өргөж утлаг өргөдөг байжээ. Гол мөрөглийн өндөрлөг байдаг Гибеон руу хаан дахил өргөхөөр зорив. Соломон тэр дахилын ширээн дээр 1000 шатаалт дахил өргөлөө. Гибеонд байхад шөнө нь Соломоны зүүдэнд эзэн үзэгдэж. Соломон сэрсэн ба харагтун энэ нь зүүд байв. Тэрээр Иерусалимд ирж эзний гэрээний авдрын өмнө зогсож шатаал тахил ба эвийн тахил өргөж бүх зарсан. 예. 그리고 여기 줄을 끼워 두시고요. За энэ хэсгээ бүгдээрээ хавчуураараа тогтоогоод 그리고 잠언 4장입니다. сургаалт өгс 4-ийг харъя. 잠언 4장 сургаалт өгс 4. 5절부터 9절까지는 같이 읽도록 하겠습니다. 5-аас 9 хүртэл хамтдаа уншицгаая. Мэргэн ухааныг эзэмш, ухаарлыг олж ав. Миний амнаас гарах үгсийг бүү март. Үүнээс бүү гаж. Мэргэн ухааныг бүү огоор. Тэр чамайг хамгаална. Мэргэн ухааныг хайрл. Тэр чамайг сахина. Мэргэн ухааныг эзэмш, бэлэг ухааныг байгаа бүхнээрээ олж ав. Энэ нь мэргэн ухааны эхлэл болоо. Мэргэн ухааныг өндөр түгнэл. Тэр чамайг өргөмжлөн. Мэргэн ухааныг тэвэр. Тэр чамайг алдаршуулна. Тэргүүн дээр чинь нэгүслийн хэлхээ тавина. Тэрээр чамд алдрын титмийг өргөн барина гэсэн. 오늘 말씀은 지혜에 대한 말씀을 드리려고 합니다. Тэгэхээр өнөөдрийн үг маань мэргэн ухааны тухай үгсийг дамжуулна. 우리 모두에게 가장 필요한 것이 있다면 지혜라고 할 수 있을 겁니다. Энд байгаа бид бүгдэд хэрэгтэй зүйл юу вэ гэвэл мэргэн ухаан гэж хэлж болно. 어떤 사람에게 한 가지 소원을 얘기해라. 그러면은 뭐라고 대답할까요? За нэг хүнээс тийм ээ ганцхан хүслээ хэлээ гэвэл юу гэж хэлэх бол? 어떤 사람은
돈을 벌게 해달라고 할 수도 있겠죠. За зарим хүмүүс нь мөнгөтэй болгож өгөөч гэж хэлж магадгүй юм. 예, 왜냐하면 그 사람은 돈이 자기의 모든 것을 채워줄 수 있다라고 생각하는 겁니다. Яг гэвэл тэр хүн мөнгө өөрийнх нь бүх зүйлийг дүүргэж өгч чадна гэж бодож байна. 예, 나는 어떤 사람은 지식을 달라고 할 수도 있습니다. За зарим хүмүүс нь мэдлэгийг хүсэх баг. 예, 또 어떤 사람은 권력을 힘을 달라고 말할 수도 Аль эсвэл 있습니다. зарим хүмүүс нь эрх мэдлийг, хүч чадлыг хүсэх баг. 그런데 그 모든 것은 다 지혜 안에 포함되어 있는 거예요. Гэтэл энэ бүхий зүйлсүүд мэрэгэн ухаан дотор байдаг. 예, 그러니까 지혜를 얻으면 그 모든 것은 다 포함되어 있는 겁니다. Мэрэгэн ухааныг олж авах юм бол энэ бүхий зүйлийн дотор шингэсэн байгаа. 그래서 솔로몬이 지혜를 구했습니다. За Соломон мэрэгэн ухааныг гуйсан. 그리고 그것은 우리에게 큰 어떤 그 방향을 가르쳐 주고 있는 겁니다. Дээрээс нь энэ нь бидэнд зөв чигийг маань маш томоор зааж өгж байна. 예, 여러분들도 지혜를 구해야 됩니다. Та бүхэн ч бас мэрэгэн ухааныг гуйх хэрэгтэй. 우리는 돈을 구할 필요도 없고 Бид нар мөнгө хүсэх шаардлага 이 байхгүй. 세상에 그 어떤 것을 구할 필요가 없습니다. Энэ ертөнцийн өөр ямар нэгэн зүйлийг хүсэн гуйх шаардлага байхгүй. 지혜를 구해야 되는 겁니다. Харин mэрэгэн ухааныг гуйх хэрэгтэй. 근데 지혜라고 하는 것은 선과 악을 분별해서 하나님의 말씀대로 실천하는 능력을 지혜라고 말한다고 할 수 있습니다. Тэгэхээр энэ мэрэгэн ухаан гэдэг нь сайн мууг ялган таних Бурхны үгийн дагуу түүнийг гүйцэлдүүлэх хүч чадал гэж хэлж болно. 하나님처럼 사는 거죠. Бурхантай адилхан амьдрна гэсэн үг үстэй. 하나님과 가장 가까이 되는 것이 지혜입니다. Бурхантай хамгийн ойр болох зүйл бол энэ мэрэгэн ухаан. 우리가 이 땅에서 남은 삶을 더 온전하게 살아가려면은 이 지혜가 반드시 필요한 겁니다. Бид бүхэн энэ газар дээр үлдсэн амьдралаа илүү зөвөр өнгөрүүлье гэж хүсэж байгаа бол энэ мэрэгэн ухаан зайлшгүй хэрэгтэй болно. 자, 지혜 안에 완전한 평강이 있습니다. Тэгэхээр энэ мэрэгэн ухаан дотор бүрэн дүүрэн амар тайван бий. 지혜를 얻은 사람은 평강이 깨지지 않아요. Энэ мэрэгэн ухааныг олж авсан хүний амар тайван алдагддаггүй. 어떤 어려운 일이 올 수 있습니다. Ямар нэгэн хэцүү зовлон өөр төр нь ирж болно. 생활 속에서 또 감정의 변화가 올 수 있어요. Амьдрал дотор нь янз бүрийн энэ сэтгэлд нь өөрчлөлт орж болж байна. 그러나 지혜를 갖고 있는 사람은 그 안에서도 평강을 유지하고 지킬 수 있을 겁니다. Гэхдээ мэрэгэн ухааныг олж авсан хүн тэр дотроож бас өөрийнхөө тэр амар тайвныг хадгалж алдахгүй байх 그리고 боломжтой. 우리는 평생 무언가를 선택하면서 살아가야 되잖아요. Дээрээс нь бид бүхэн бүхий л амьдралдаа ямар нэгэн зүйлийг сонгож амьдрах хэрэгтэй байдаг. 식당에 가서 밥을 먹을 때에도 무엇을 먹을까 선택해야 됩니다. Цайны газар ороод хоол авах идэхээр бол юу авах вэ гэдгийг сонгодог. 물건을 사러 시장에 가서도 무엇을 살 것인가 선택하게 돼 있잖아요. Зах дээр очиод юм худалдаж авах гэж байгаа хүнч бас адилхан юуг нь авах вэ гэж сонгодог үстэй. 근데 지혜를 가진 사람은 정확하고 옳은 선택을 할 수 있는 겁니다. Тэгвэл мэрэгэн ухааныг тээсэн хүн бол яг зөв тэр сонголтыг хийж чадна. 지혜를 갖고 있는 사람은 항상 기쁨을 유지할 수 있습니다. Дээрээс нь мэрэгэн ухааныг тээсэн хүн энэ баяр хөөрөө байнга өөртөө хадгалж 그리고 чадна. 지혜를 갖고 있는 사람은 절대로 손해 보는 삶을 살지 않습니다. Мэрэгэн ухааныг тээсэн хүн огтоос хохирж амьдрдаггүй. 지혜를 갖고 있는 사람은 완전한 삶을 살 수 있는 거예요. Мэрэгэн ухааныг олж авсан хүн бүрэн төгс амьдрах боломжтой. 그리고 완전한 영광을 얻을 수 있는 겁니다. Бүрэн төгс алдар суг авах боломжтой байна. 그러니까 지혜를 가져야 되는 거예요. Тийм учраас мэрэгэн ухааныг олж авах хэрэгтэй. 그래서 지금 4장 7절에 이제 몽고로 번역에는 없다, 그 몽고로 성경에는 없다고 말합니다. За 4-р бүлгийн 7-р ишлэл дээр Монгол орчуулган дээр тэр үг нь гараагүй байгаа. 자, 히브리어에는 있습니다. Еврей хэлэн дээр бол гарч байгаа. 지혜가 제일이니 지혜를 가지라. Мэрэгэн ухаан хамгийн дээд зүйл учраас мэрэгэн ухааныг эзэмших гэж гардаг. 그렇게 써 있어요. За тэгж бичигдсэн байгаа. 그러니까 지혜가 제일 좋은 것이다. Тэгэхээр мэрэгэн ухаан бол хамгийн сайн зүйл. 그러니 그 지혜를 얻으라 그렇게 돼 있는 겁니다. Тиймээс энэ мэрэгэн ухааныг олж эзэмшээ гэж хэлсэн байна. 지혜로운 사람은 머리가 좋은 사람을 얘기하는 게 아닙니다. Мэрэгэн ухаантай хүн гэдэг нь толгой сайтай хүнийг хэлээд байгаа юм биш ээ. 지혜로운 사람은 자기 이익을 잘 챙기는 그런 영리한 사람이 아닙니다. Мэрэгэн ухаалаг хүн гэдэг нь өөрийнхөө тэр ашиг сонирхлоо хадгалдаг сэргэлэн ийм хүнийг хэлэхгүй. 좀 어리석게 보일지라도
느릴지라도 하나님의 말씀에 인도하시는 길에 묵묵히 나아가는 사람이 지혜로운 사람인 겁니다. Жаахан мунхаг харагдаж болно. Жаахан удаан юм шиг харагдаж болох ч гэлээ Бурхны хүслийн дагуу түүнийг хадгалан биелүүлж байдаг тэр хүнийг л мэрэгэн ухаалаг хүн гэж хэлж байгаа. 그래서 지혜를 얻는 것이 가장 좋은 겁니다. Тэгэхээр энэ мэрэгэн ухааныг олж авах нь хамгийн сайн зүйл байна. 지혜는 예수님입니다. Мэрэгэн ухаан бол Есүс. 예수님처럼 사는 거예요. Есүстэй адилхан амьдрдаг байна. 우리 낮엔 해처럼 밤엔 달처럼이라는 노래를 찬송가를 알고 있죠. Өдөр нь нар адил шөнө нь сар адил гэдэг магтан дуу мэдэх бах тийм ээ. 예수님처럼 바울처럼 그렇게 살 수 없을까? Есүсийн адил Паулын адил Тинхүү амьдарч үзэгсэн. 그 노래 우리 부를 때마다 저는 그 노래를 부를 때마다 그렇게 살 수 있으면 얼마나 좋을까라는 생각을 하면서 부릅니다. За би энэ дууг бол дуулах бүртээ үгүй нэрэл ингэж амьдрч чаддаг бол ямар сайхан болоо гэж боддог. 예수님처럼 바울처럼 사는 게 지혜롭게 사는 거예요. Есүсийн адил Паулын адил амьдрж байгаа нь ухаалаг амьдрал. 여러분들은 그렇게 살고 있습니까? Та бүхэн тэгж амьдрч байна уу? 지혜로운 사람은 감정에 자기 계속해서 바뀌는 그런 감정에 움직이지 않습니다. Мэргэн ухаалаг хүн бол өөрийн сэтгэл хөдлөлтөө байсгийг тогтворгүй хувирж байдаг энэ сэтгэл хөдлөлтөө захирагддаггүй. 어떤 환경에 그 신앙이 흔들리지 않습니다. Ямар нэгэн орчин нөхцлөөс болж тэр хүний итгэл нь ганхаж хөдөлдөггүй байгаа. 그래서 묵묵히 자신의 위치를 지키고 예수님처럼 바울처럼 사는 것, 그게 지혜로운 사람입니다. Харин чимээг үхнээр өөрийнхөө итгэлийг яг л Есүс шиг Паул шиг сахиж амьдарч байгаа. Энэ л мэрэгэн ухаантай хүн юм. 그래서 지혜가 제일입니다. Тийм учраас мэрэгэн ухаан бол хамгийн дээд зүйл. 지혜가 최고의 선이며 제일 올바른 삶입니다. Мэрэгэн ухаан бол хамгийн дээд сайн зүйл бөгөөд хамгийн зөв амьдрал. 지혜로운 사람이 이 세상에서 가장 뛰어나게 되는 사람입니다. Мэрэгэн ухаалаг хүн бол энэ ертөнцийн дээр байгаа хүмүүсээс хамгийн онцгой, хамгийн бүр гарсан хүн байна. 그리고 6절에 이렇게 말씀하죠. За 6-аар хэлж байна. 지혜를 버리지 말라. 그가 너를 보호하리라. Мэрэгэн ухааныг бүү огоор тэр чамайг хамгаална. 이 지혜를 버릴 수도 있다는 거죠. Тэгэхээр мэрэгэн ухааныг огоор хаях боломжтой байна. 우리는 지혜를 버릴 수도 있어. Бид хүн мэрэгэн ухааныг хайчих болох юм. 지혜로운 길이 무엇인지 알고 있는데 그 길로 가지 않고 어리석은 길로 가는 경우가 많다는 겁니다. Тэр мэрэгэн ухаалаг зам нь альвэ гэдгийг мэдэж байгаа хэрнээ түүнийг биш өөр замыг сонгох энэ мэрэгэн ухааныг хаях боломж байдгаа гэж байгаа юм. 지혜롭게 살면은 그 지혜가 우리를 보호해 주게 돼 있는 거예요. Ухаалаг амьдрах юм бол энэ мэрэгэн ухааныг тээж амьдрал энэ ухаан маань бид бүхнийг хамгаалдаг. 어떤 대적의 위협과 시험도 이길 수 있는 게 지혜입니다. Ямар ч дайсны аюулаас ямар ч сорилтоос биднийг хамгаална. 그 지혜를 빼앗겨 버리면은 그 모든 것을 빼앗겨 버리는 겁니다. Харин мэрэгэн ухаанаа булаалгачих юм бол бүх зүйлээ булаалгана. 그리고 8절에는 За 8-д 그를 높이라. 그리하면 그가 너를 높이 들리라. мэрэгэн ухааныг өндөр дүнэл тэр чамайг өргөмжлөнө. 지혜는 우리를 가장 높은 곳으로 이끌어 갈 겁니다. Энэ мэрэгэн ухаан бид бүхнийг хамгийн өндөр газар руу дагуулan аваачих болно. 그러니까 지혜가 제일 좋은 거예요. Тийм учраас энэ мэрэгэн ухаан хамгийн сайн зүйл юм. 근데 우리는 어떨까요? Гэтэл бид ямар байдаг 우리 бол 자신은 бид өөрсдөө 그 지혜로운 모습으로 살고 있을까? үнэхээр энэ ухаалаг дөр төрхтэй мэрэгэн ухааныг аваад амьдарч байгаа болов? 우리의 기본 성품이 진짜 지혜로울까? Үнэхээр бид бүхний тэр төрлөх зан ааш маань үнэхээр тийм ухаалаг 우리가 хүн болов? 살아온 방법이 그 지혜로운 방법이었을까요? Бид бүхний амьдрах арга барил маань энэ бүхэл зүйлсүүд маань ухаалаг байна уу? 좀 미안한 말이지만 За ингэж хэлхий жаахан эвгүүч гэлээ. 완전히 바꿔야 됩니다. Бүрэн үүнийг өөрчлөх хэрэгтэй. 완전히 뜯어 고쳐야 돼요. Үүнийг бүр хуулаад хайчих хэрэгтэй.
우리는 지혜롭지 못한 삶을 살아왔습니다. Бид бүхэн ухаалаг бус амьдарч ирсэн. 왜 온 세상이 그랬기 때문에 그렇습니다. Ягаад гэвэл бүх ертөнц тийм байсан учраас л тэрийг дагсан байна. 우리는 야곱처럼 자신의 꾀, 자신의 방법으로 살아왔던 거예요. Бид бүхэн яг л Яаков шиг өөрийнхөө залбимхээр өөрийн арга барилаар амьдарч ирсэн. 근데 그걸 버려야 되는데 Гэтэл үүнийг хаях ёстой. 야복강가에서의 야곱처럼 하나님하고 하나님의 지혜하고 싸우고 있는 겁니다. Яг л Япок голын ирэг дээр Яаковтай адилхан Бурхны мэрэгэн ухаантай барилдаад тэмцэлдэж байгаа юм. 때로는 지혜를 선택할 때도 있지만 Яг заримдаа мэрэгэн ухааныг сонгох үе бий. 때로는 자기 생각, 자기 방법을 선택할 때가 있는 거잖아요. Гэхдээ зарим үедээ өөрийнхөө ухааныг өөрийн арга барилаар сонгох үе байдаг үстэй. 근데 거기서 자기 자신이 져야 되는 겁니다. Тэгвэл тэнд өөрөө өөртөө ялагдах ёстой. 비록 다리를 환도뼈가 부러져서 다리를 걸고 절뚝절뚝거리면서 갈지라도 지혜롭게 사는 길을 선택해야 되는 겁니다. Хэдийгээр түнхээ хуг цохиулаад доглоод хөлөөж ирээд явдаг байсан ч тэр мэрэгэн ухааныг сонгоод авах ёстой. 그게 이스라엘이 되는 길인 거예요. Энэ бол Израиль болох зам. 야곱이라는 말은 간교하다, 꾀가 많다라는 뜻입니다. Яаков гэдэг үгийн утга өөрөө залим ихтэй гэсэн үг. 우리는 그렇게 살아왔던 거야. Бид бүхэн тэгэж амьдэрсэн. 아주 교묘하게 거짓말도 하고 Үнэхээр чадварлаг худлаа ярьдаг. 자기를 다른 사람에게 잘 보이려고 속이기도 하고 Өөрийгөө бусад арай дээр харуулах гэж мэхэлдэг. 자기를 더 의롭게 보이려고 자기를 더 나은 사람처럼 보이려고 그렇게 야곱처럼 살았던 겁니다. Өөрийгөө арай дээр жимшиг, арай зөвхт хүн шиг харуулахын тулд яг л Яаковтай адилхан амьдарч ирсэн байна. 근데 그게 이스라엘로 바뀌어야 돼요. Тэгвэл одоо энэ маань Израиль болж өөрчлөгдөх ёстой. 하나님이 이 야곱을 이길 수 있게끔 하는 거죠. Бурхан энэ Яаковыг ялж чадхаар болгож өгсөн. 야곱이 짐으로 말미암아 하나님의 축복을 받는데 이겼다라는 뜻입니다. Бурханд ялагдсанараа тэрээр өрөөлийг авж байгаа энэ нь ялж байгаа гэсэн үг нь. 우리가 우리 자신의 것을 버리고 하나님의 지혜를 받아들여야 되는 겁니다. Бид бүхэн өөрөө өөрсдийнхөө дүр төрхийг хаяад харин Бурханы мэрэгэн ухааныг авах хэрэгтэй. 자, 우리는 어떤 일을 보고 판단하거나 결정할 때 그때 우리 두 마음이 생기잖아요. Бид бүхэн ямар нэгэн зүйлээр тулгараад түүнийг шүүх шийдвэрлэх ёстой үе болох юм бол хоёр сэтгэл төрдөг үстэй. 자, 하나님의 뜻은 무엇인가? Бурханы хүсэл юу болоо? 내 생각과 같은가? Миний бодолтой адилхан байна уу? 판단할 수 있습니다. Ингээд шүүж дүгнэх боломжтой. 대부분은 우리가 스스로 판단할 수 있습니다. Дийлэнх хийг нь бид бүхэн өөрсдөө шүүх боломжтой. 하나님의 뜻을 선택하는 게 지혜로운 거예요. Бурханы хүслийг нь сонгож авах. Тэр нь ухаалаг хэрэг. 지혜를 높이는 겁니다. Энэ нь мэрэгэн ухааныг өргөмжилж байгаа юм. 마침내 그 지혜를 얻고 지혜롭게 살아간 사람은 아름다운 면류관을 쓰게 될 겁니다. Эцсийн эцлийн мэрэгэн ухааныг олж аван түүнийг өргөмжлөн амьдрсан хүн нь алдрын тэтмийг зүүх болно. 이게 지혜가 제일 좋은 겁니다. Тэгэхээр энэ мэрэгэн ухаан бол хамгийн сайхан зүйл. 그래서 잠언 8장 11절에는 지혜가 진주보다 낫다라고 말합니다. Тэм учраас сургаалт 11-ийн 8 дээр харах юм бол мэрэгэн ухаан сувднаас ч илүү дээр юм а. 어떤 것을 원하든지 지혜보다 더 좋은 것은 없다라고 말합니다. Юу ч хүссэн бай мэрэгэн ухаанаас дээд зүйл гэж байхгүй гэдгийг хэлж 또 байна. 잠언 16장에는 지혜를 얻는 것이 금을 얻는 것보다 훨씬 낫다라고 말합니다. Сургаалт 16 дээр харах юм бол мэрэгэн ухааныг олж авах нь алт олж авснаас дээр гэж байгаа. 그런데 이 지혜는 세상에서 얻을 수 없어요. Гэхдээ энэ мэрэгэн ухааныг энэ ертөнцөөс олж чадахгүй. 세상과 가까이 살면은 지혜를 얻을 수가 없게 돼 있어요. Энэ ертөнцийн ойр амьдрал байвал энэ мэрэгэн ухааныг олж авч чадахгүй байдаг. 세상과 거리를 둬야만 지혜를 얻을 수 있는 겁니다. Энэ ертөнцөөс зай барьж байж мэрэгэн ухааныг олж авах боломжтой. 욥기 28장입니다. Йов 28-ыг харъя. 욥기 28장 Йов 28 12절 13절입니다. 12 13 дугаар эшлэл байна. 12절 13절 12 13 자 읽어드리겠습니다. би уншия. Тэгвэл мэрэгэн ухаан хаанаас олддог вэ? Ухаарал орших газар хаан байна вэ? Үнэн дээр хүн түүний үн цэнийг мэддэггүй юм. Үнэхээр тэр нь
амьдын газраас олддоггүй юм. 자, 지혜는 어디서 얻으며 명철의 곳은 어디인고? Тэгвэл мэрэгэн ухаан хаанаас олддог вэ? Ухаарл орших газар хаана байна вэ? 사람 사는 땅에서 찾을 수 없구나. Тэр нь амьдын газраас олддоггүй юм аа. 이 세상에 지혜가 있지 않습니다. Энэ ертөнцийн мэрэгэн ухаан байхгүй. 이 세상은 이 세상을 위해서 모든 것을 하는 것이 이 세상에 있는 사람들이에요. Энэ ертөнцийн бол энэ ертөнцийн төлөө бүх зүйлээ зориулан хийж байгаа. Энэ бол энэ ертөнцийн хүмүүс юм. 당연히 지혜는 하나님께만 있습니다. Гарцаагүй энэ мэрэгэн ухаан бурханд л байгаа. 하나님의 말씀 속에 있고 하나님의 백성들 가운데 있습니다. Бурхны үгэн дотор би, Бурхны ард түмэн дунд би. 그래서 20절에도 똑같은 말씀이 있습니다. Тиймээс 20 дээр ч гэсэн яг адилхан үг гарч байна. 그런즉 지혜는 어디서 오며 명철의 곳은 어디인고? Тэгвэл мэрэгэн ухаан хаанаас ирдэг юм бэ? Ухаарл орших газар хаана байна вэ? 지혜를 어디서 얻을 수 있느냐 그겁니다. Мэрэгэн ухааныг хаанаас олж болох вэ гэж 이 байна. 세상의 것을 가까이 하고 세상에 마음을 두고 있으면은 지혜를 얻을 수가 없는 겁니다. Энэ ертөнцийн зүйлтэй ойр байж, энэ ертөнцийн зүйлсийг сэтгэлдээ тавих юм бол мэрэгэн ухааныг олж авч чадахгүй. 그래서 우리가 이렇게 모이는 거예요. Тиймээс бид бүхэн ингэж цугласан. 여러분들은 지혜를 구해야 됩니다. Та бүхэн мэрэгэн ухааныг хайх хэрэгтэй. 하나님 저에게도 지혜를 주십시오. Бурхан минь ээ, надад ч бас мэрэгэн ухааныг өгөөч. 자, 야고보서 1장입니다. Яаков 1-ийг харъя. 야고보 1장입니다. Яаков 1 1장 5절 1-5 5절 같이 읽겠습니다. 5-ыг хамт уншия. Харин та нарын хэн нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шаалгүй өгөгч Бурханаас гуйг тэгээд түүнд өгөгдөх болно. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든. Та нарын хэн нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал. 근데 우리는 지혜가 부족하죠. Бид бүхэн мэрэгэн ухаанаар дутмаг үстэй. 누구나 다 지혜가 부족합니다. Хин ч вэ бүгд л адилхан мэрэгэн ухаанаар дутмаг байгаа. 하나님께 구하라. Бурханаас гуйг. 근데 지혜가 제일이니까 Тэгээд мэрэгэн ухаан бол хамгийн дээд зүйл. 지혜를 더 많이 구해야 되는 거예요. Тиймээс мэрэгэн ухааныг бүр илүү ихийг гуйх хэрэгтэй. 하나님은 사람이 아닙니다. Бурхан бол хүн биш ээ. 하나님은 사람처럼 아까워서 조금씩 주시고 그러지 않습니다. Бурхан яг л хүн шиг хайрлаж гамсандаа нэг жаахныг өгөөд идэг нэг юм биш. 하나님은 우리에게 더 주고 싶어서 그래서 더 많은 것을 우리가 누리길 원하시는 그런 분입니다. Бурхан бол бид бүхэнд илүү ихийг өгөхийг хүсэж, илүү ихийг эдлээсэ гэдгийг л хүсэж байгаа. 하나님은 인색한 분이 아니거든요. Бурхан харамч нэг юм биш юм. 그러니까 지혜를 구하면 하나님은 우리에게 지혜를 주실 거예요. Тиймээс мэрэгэн ухааныг гуйх юм бол Бурхан бидэнд тэр мэрэгэн ухааныг өгөх болно. 그 우리에게 지혜를 주시기를 기다리시고 기뻐하실 겁니다. Бидэнд мэрэгэн ухаанаа өгөхийг өөрөө хүлээгээд бүр баярлна. 근데 지혜를 막고 있는 게 있는 거예요. Гэтэл мэрэгэн ухааныг хааж байгаа зүйл бий. 세상이 내 마음에 들어와 있으면, Энэ ертөнцид миний сэтгэл дотор ороод ирсэн байвал, 세상을 좋아하는 마음이 있으면 энэ ертөнцид дурлах сэтгэл байвал, 세상의 기쁨과 세상의 즐거움을 얻고자 한다면 энэ ертөнцийн баяр хөөр зугаа зэнглийг олж авъя гэж байвал, 그럼 지혜는 얻을 수가 없는 겁니다. ингүүл мэрэгэн ухааныг олж авах аргагүй. 그리고 또 한 가지, За бас нэг зүйл. 지혜의 반대말이 뭘까요? мэрэгэн ухааны эсрэг үг нь юу вэ? 물론 지혜의 반대말은 어리석음입니다. Мэдээж мэрэгэн ухааны эсрэг үг бол мунхаг үстэй. 근데 지혜의 또 한 가지의 반대말이 있습니다. Гэтэл энэ мэрэгэн ухааны бас нэгэн эсрэг үг бий. 그게 꾀입니다. 꾀. Тэр нь залим их юм. 인간적인 생각, Хүний бодол, 자기 방법, өөрийн арга, 쉬운 방법. амар арга. 그게 꾀예요. Энэ бол залим их юм. 그 꾀가 지혜를 막고 있는 겁니다. Энэ залим их маань мэрэгэн ухааныг хааж байдаг. 야곱이 꾀가 있었습니다. Яаков залтай байсан. 손해 보기 싫어. Өөрөө хохирохыг хүсдэггүй. 작은 걸로 큰 걸 얻고 싶어요. Бага зүйлээр том зүйлийг олж авахыг хүсдэг. 그래서
그 팥죽 한 그릇으로 장자의 명분을 사죠. Тийм учраас нэг аяг заргамны шөлөөр ууган хүүгийн эрхийг худалдаж авсан биз дээ. 그리고 아버지의 축복을 장자의 축복을 받을 때에도 혹시 잘못되면 해는 어머니가 받도록 하고 그 축복을 받아내잖아요. Дээрээс нь ааваас ууган хүүгийн ерөөлийг авах хүртлээр магадгүй хэрвээ хохирол амснаа гэвэл түүнийг ээж минь авах гэд тэрээр ууган хүүгийн ерөөлийг авсан. 그래서 야곱인 겁니다. Тийм учраас Яаков байх нэ. 그가 이스라엘이 돼야 되는 겁니다. Тэр нь одоо Израиль болох 우리 ёстой. 모두는 야곱이에요. Бид бүгдээрээ Яаков. 이스라엘이 돼야 되는 겁니다. Израиль болох ёстой. 자기의 꾀, 자기의 생각, 자기 방법으로 안 되는 걸 알아야 됩니다. Өөрийн залмих, өөрийн бодол, өөрийн тэр арга байдлаар болдоггүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 잠언 3장 보시겠습니다. Сургаалт өгс 3-ыг харъя. 잠언 3장 Сургаалт өгс 3-ын 7절. 7. 칠 절 7 байна. 네, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Өөрийгөө мэрэгэн гэж бүү бод. Харин эзнээс имээ муугаас ирэг. 자, 스스로 지혜롭게 여기지 말라. Өөрийгөө мэрэгэн гэж бүү бодоо. 그러니까 자기가 옳다는 생각을 버리라 그 말입니다. Өөрийн зөв гэдэг тэр бодлоо хай гэж хэлж байна. 예, 우리는요 시간이 지나오면서 자기가 옳다라는 생각을 가질 수밖에 없어요. Бид бүхэн цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр өөрийн бодол зөв гэдэг тэр бодол ирэхээс ч аргагүй байдаг. 근데 그게 사실은 지혜에서는 방해물이 되고 있는 겁니다. Гэтэл 지혜도 яг 없는데 үнэндээ эн чинь мэрэгэн ухааны эсрэг байдаг зүйл юм. 아주 작은 차이지만 그것이 사실 우리가 지혜롭게 되는 걸 막고 있는 겁니다. Маш жижигхэн ялгаа байгаа бол яг үнэндээ энэ маань биднийг мэрэгэн ухаанаас хааж байдаг. 스스로 지혜롭게 여기는 거예요. Өөрөө өөрийгөө ухаалаг гэж боддог. 근데 이게 시간이 지나면 더 단단해지는 겁니다. Гэтэл энэ маань өөрөө цаг хугацаа явахын хэрээр илүү батбөх болоод байдаг. 나이를 먹으면 더 그게 강해지는 거예요. Бүр нас явах чинээгээр энэ нь бүр ингээ хүчтэй болчихдог. 한국에 꼰대라는 말이 있어요. 꼰대. За Солонгост одоо хуучинсаг гэдэг үг бий. 꼰대 맞아요. 네. 꼰대라는 말을. 예. 꼰대가 무슨 뜻인지 아시겠죠? За хуучинсаг гэдэг үг мэднэ үстэй тийм ээ. 자기만 옳다고 생각하는 거야. Ерөөсөл өөрийнх нь л зөв гэж бодно. 그 자기 기준으로 다른 사람들을 다 판단하고 Өөрийнхөө тэр хэмжүүрээр бусад хүмүүсийг хэмждэг байгаа. 거기에 맞춰가려고 하는 것을 꼰대라고 합니다. Тэрэндээ л тааруулж нийцүүлэх гээд байгаа хүнийг хуучинсаг үзэлтэй гэж хэлж байгаа. 저기 좋은 말 아니죠? 네, 이거 진짜 나쁜 말이에요. Их тийм муухай үг байхгүй юу? 제가 이런 결심을 했습니다. Би ингэж шийдсэн. 내가 꼰대가 되지 말자. Би хуучинсаг байха болно. 근데 어느 틈에 나도 꼰대가 되고 있는 것 같아. Гэтэл нэг мэдхэд л би өөрөө хуучин шиг болчихсон юм шиг байна. 근데 여기 나이 있는 어른들도 많이 계시니까 За энд бас манай нэлээд настай хүмүүс ч байна тийм ээ. 이번에 어떻게 이 귀한 시간을 내서 참여하셨는지 참 대단하십니다. Яаж бас цаг заваа зарцуулаад энд ирж оролцож байгаа юм болоо. Үнэхээр гайхалтай байна. 근데 이번이 마지막이에요. Гэхдээ энэ удаагийнх сүүл их. 어른들은 다음번부터는 참석 못 하실 거예요. За дараагийн удаагаас ахуулаад бүр томчууд маань оролцох боломжгүй болно. 이번 마지막이니까 꼭 패스하세요. Тэгэхээр энэ бол сүүлийн учраас заавал тэнцээрэй. 이건 청년들이 모여서 하도록 하는 것이 맞는 겁니다. Залуучууд л ер нь энд төвлөн цугларч хийх нь тэр нь зөв байхгүй юу? 아 이게 나중에 얘기하려고 했는데 먼저 얘기해서 Бол энийг дараа нь хэлье гэжсэн бүр эхлэхдээ хэлсэн. 마지막이라고 생각하고 최선을 다해서 Тэгэхээр та бүхэн маань сүүлийнх гэж бодоод бүх хүчээр ажиллаад 준비하십시오. бэлдээрэй. 나이를 먹으면은 그게 더 강해져요. Тэгээ нас явах юм бол энэ маань бүр илүү батчаад байдаг. 그래서 한국말에 이런 말이 또 있습니다. 한자죠. 한자에 이런 말이 있습니다. За дээрэс нь ханзанд хэлдэг нэг үг бий. 노인을 뜻하는 말인데 За настай хөгшин хүмүүсийг илтгэж байгаа үг. 나무에 이렇게 아주 단단한 부분이 있잖아요. За модны одоо их хатуу одоо яр хэсэг байдаг штэ тийм ээ. 동그란 그 책상 위에 보면 동그란 것들 있잖아요. 색깔 Одоо яг 다른 надад 거. сууж байгаа 그렇죠? сандан дээр ингээл хар бөөрөнхий байгаа үстэй яр байгаа үстэй.
그걸 할아버지를 뜻할 때 써요. Энийг өвөө нарыг хэлэхдээ ашигладаг үг. 진짜 꼰대지 그냥. Тэр чинь өөртөө жинхэнэ хуучилсан хүн байгаа ч тийм. 그러니까 깨지지 않고 Хагарахгүй. 자기만 옳다고 생각하는 Яг л миний л зөв гэж боддог. 그게 있어요. Нэг тийм юм байна. 근데 그게 지혜를 막고 있는 거야. Гэтэл энэ маань өөрөө мэрэгэн ухааныг хааж байгаа юм. 얼마든지 나는 틀릴 수 있다. Би хизээч байсан бай алдах боломжтой. 하나님의 뜻과 하나님의 말씀과 내 생각이 다르면 언제든지 하나님의 말씀을 택할 수 있어야 지혜를 얻을 수가 있습니다. Миний бодол Бурхны бодолтой зөрж байх юм бол өөрийн бодлыг хайж Бурхны бодлыг сонгоод хизээд ингэх юм бол би мэрэгэн ухаантай болж чадна. 자, 여기 7절이 그런 뜻입니다. Энэ дээр гарч байгаа 7 дугаар ишлэл маань тийм утгатай байгаа юм. 스스로 지혜롭게 여기지 말라. Өөрийгөө мэрэгэн гэж бүү бод. 근데 그 뒤에 지혜가 나오는 거예요. Гэтэл түүний хойно нь мэрэгэн ухаан гарч байгаа. 하나님을 경외하는 것이 지혜거든. Бурхнаас имээх нь мэрэгэн ухаан юм. 여호와를 경외하여 악을 떠날지어다. Харин эзнээс имээ муугаас ирэг. 이게 반대되는 말을 써놓으신 거예요. Яг эсрэг болсон хоёр үгийг хэрэгэлсэн байна. 스스로 지혜롭게 여기는 것, Өөрийгөө мэрэгэн гэж бодох. 하나님의 지혜. Тэгэд Бурхны мэрэгэн ухаан. 이게 다릅니다. Энэ хоёр ондоо юм. 반대예요, 반대. Эсрэг байхгүй юу бүр. 그러니까 자기 자신은 어리석다라는 걸 인정해야 되는 겁니다. Тийм учраас өөрийгөө би мунхаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой юм. 그래야 지혜를 얻을 수 있는 거예요. Тэгж байж мэрэгэн ухааныг олж авч чадна. 잠언 23장입니다. Сургаалт өгс 23-ыг харъя. 잠언 23장 4절. Сургаалт өгс 23-ийн 4. 4절. 또 4. 같이 읽겠습니다. 4-ыг хамт уншия. Хөрөнгөтэй болох гэж өөрийгөө бүү туйлдвал ухаалаг бай. Тэр бодлоосоо татгалз. 내 사사로운 지혜를 버릴지어다. 몽골어로도 없어요. 몽골어로 뭐라 했어요? 그 생각을 버리라. 그 생각. 예, 여기 이제 한국어 성경에는 자, 서당서 орчуулган дээрээ 자기가 옳다는 생각을 사사로운 지혜라고 말하거든요. өөрийн зүг гэж бодож байгаа тэр зүйлийг хэлэхдээ энэ дээр энэ ишлэл дээр бол тэр бодол гэж хэлж байгаа. Нөгөө өөрийн бодол. 그것을 버릴지어다 그랬습니다. Тэр нэг ялахгүй бодлоо хай гэж хэлсэн байгаа. 그게 지혜를 막고 있기 때문에 그런 겁니다. Тэр маань энэ мэрэгэн ухааныг хааж байдаг учраас тийм байна. 그래서 인간은 자기의 유익을 위해서 또는 잠시의 만족을 위해서 꾀를 씁니다. Тэгэхээр хүн гэдэг өөрийнхөө ашиг сонирхлын төлөө, өөрийн сэтгэл ханамжийн төлөө залим их хэрэгэлдэг. 근데 우리는 그걸 지혜라고 생각해요. Гэтэл бид нар түүнийг энэ бол мэрэгэн ухаан гэж боддог. 그래서 조금 이렇게 뭐죠? 뭐 포장도 하고 과장도 하고 그러는 겁니다. Тийм учраас түүнийг гоёор өнгөлн далдлаад хувирахчдаг байна. 근데 꾀를 좋아하는 사람들은 지혜를 얻을 수 없습니다. Гэтэл залим ихэнд дурладаг хүн мэрэгэн ухааныг олж авч чадахгүй. 한국에서는 그걸 JQ라고 말합니다. IQ가 아니라 JQ. За Солонгост үүнийг JQ гэдэг, IQ гэдэг байдаг ч тийм ээ. Түүн шиг JQ гэж хэлдэг. J가 꾀라는 말의 이제 한국어예요. 한국어 앞 발음을 딴 겁니다. J гэдэг нь энэ залим их гэдэг үгний хамгийн урд гарч байгаа тэр одоо дуудлага нь байна. 근데 우리는 꾀를 갖고 있어요. Тэгээ бид бүхэн ийм залим ихтэй. 그래서 그 꾀를 반드시 하나님의 말씀과 하나님의 지혜와 비교해보고 그리고 하나님의 지혜를 택해야 되는 겁니다. Тийм учраас энэ өөрийнхөө залим ихийг гарцаагүй бурхны мэрэгэн ухаан, бурхны бодол хүсэлтэд харьцуулж үзээд мэрэгэн ухааныг сонгох ёстой. 자, 야곱은 꾀로 살았습니다. Яаков залим ихээр амьдарсан. 근데 라반에게 10번이나 속지. Гэтэл бүр Лабанд 10 удаа мэхлэгдсэн биз дээ. 이제 하나님 징계하신 거예요. Тэгээ бурхан сахилгажуулсан байгаа юм. 너 꾀를 살았는데 라반의 꾀 한번 당해봐라. Чи өөрөө залим ихээр амьдардаг хүн тэгвэл энэ Лабаны залим ихэнд нэг унаад үз. 자, 요셉의 형들이 야곱이 죽었습니다. За Яаков үгсэ. 그러자 요셉에게 와가지고 Гэтэл Йосефийн ах нар нь Йосеф дээр ирээд 아버지가 죽기 전에 우리를 좀 봐달라고 했다. тийм ээ аав маань үхэхээс өмнө ах нарыгаа инэрч хайрлаарэ гэж одоо хэлсэн юм аа.
그렇게 꾀를 부리잖아요. Ингээд зал гаргасан биз дээ. 우리도 뭔가 자신이 좀 이익을 얻기 위해서 Бид бүхэн ч гэсэн ямарваа нэг юм дээр нэг жаахан өөртөө ашиг олох гэж 자기 생각을 지키기 위해서 өөрийнхөө бодлыг хамгаалах гэж 이 꾀라는 걸 쓴단 말이에요. зал гэдэг имийг бид нар хэрэгэлдэг. 이것이 하나님의 지혜를 막고 있는 거라는 걸 모르는 거야. Гэтэл энэ маань өөрөө бурхны мэрэгэн ухааныг хаадаг гэдгийг мэддэггүй. 그래서 꾀를 버려야 돼요. Тийм учраас залим ихийг хаях хэрэгтэй. 항상 이것이 하나님의 지혜에 맞는가 그걸 판단할 줄 알아야 되는 겁니다. Байнга л энэ зүйл маань үнэхээр бурхны мэрэгэн ухаанд энэ зөгцөж байна уу гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй. 아나니아와 삽비라는 사람이 있었습니다. 아나니아 사피르 гэдэг хүн байсан. 사람들이 막 바나바 같은 경우 막 자기 전 재산을 팔아가지고 교회 앞에 내놓고 막 그럽니다. Яг хүмүүс тийм ээ одоо Барнаб ч юм уу өөрийнхөө бүх ид хөрөнгөө зараад түүнийг бүх чуулганы өмнө бүгдийг авчирсан. 근데 자기도 재산이 있었어요. Тэгсэн энэ хоёрч бас өөртөө хөрөнгөтэй 그걸 байсан. 팔았어. түүнийгээ зарсан. 그리고 돈을 절반은 내놓고 절반은 숨겼습니다. Тэгээд тэр олсон мөнгөнийхөө талыг нь нуугаад талыг нь аваач гисэн. 그리고 사도들에게 인정받고 싶어서 어떻게 했어요? Тэгээд элч нарт хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд яасан бilé? 내 전 재산을 갖고 왔습니다. 이렇게 돼버린 거야. Би өөрийнхөө бүх хөрөнгийг авчирлаа гэж хэлдэг. 그 꾀잖아요, 꾀. Энд чинь зал байгаа үстэй. 그것 때문에 그들은 망했잖아요. Үүнээсээ болоод тэд сүрсэн. 그냥 아니 제가 조금 남겨놓고 그리고 갖고 왔습니다. 이렇게 얘기했다면은 그게 정직이었단 말이에요. Хэрвээ зүгээр л тийм үү? Би өөртөө хэсгийг үлдээгээд үлдснийг аваад ирлээ гэсэн байсан бол эн чинь залим их биш харин ч бүр шудраг байна гэсэн үг. 우리는 꾀를 살아, 꾀. Гэтэл бид нар залиар амьдардаг. 자기를 더 옳게 보이기 위해서 өөрийгөө илүү зөв юм шиг харуулах гээд 다른 사람을 핑계를 대거나 бусад хүмүүсээр шалтгаалдаг байна. 좀 어떤 이유를 댑니다. Ямар нэгэн ийм шалтгаан байсан юм а гэж 변명을 ярьдаг. 하기도 하고 өөрийгөө өмгөөлдөг. 그 자기 본 마음을 숨기고 이야기를 합니다. Яг өөрийнхөө дотор сэтгэлээ нууж байгаад ярьдаг. 그것이 하나님의 지혜를 막고 있는 거예요. Энэ маань бурхны мэрэгэн ухааныг хааж байгаа юм. 자, 여러분들 хүмүүсээ? 지혜를 얻으려면 Мэрэгэн ухааныг олж авъя гэвэл 하나님 내 스스로 지혜롭게 여기지 않게 해주십시오. бурхан минь ээ намайг өөрийгөө мэрэгэн гэж бүү бодуулаарай. 하나님의 지혜로 살게 해주십시오. Бурхны мэрэгэн ухааны дагуу амьдруулж өгөөрэй. 그렇게 간절히 기도해야 됩니다. Тэгэж бүр чин сэтгэлээсээ залбирах 그리고 хэрэгтэй. 생활 속에서 그것과 계속 싸워야 돼. Дээрээс нь итгэлийнхээ дунд байнга л үнтэйгээ тэмцэлдэг ёстой. 혹시 변명하고자 할 때는 스톱 막고 Магадгүй өөрийгөө өмгөөлөх гээд эхэлэх юм бол зогс гэд өөрийгөө 자기를 бодуулаад. 좋게 보이려고 할 때는 입을 닫고 өөрийгөө нэг дээр юм шиг харуулах гэдэг юм бол тэр үедээ амаа хамхиад 그렇게 해야 돼. тэг хэрэгтэй. 그렇지 않고 남에게 좋은 모습 보이려고 하고 남이 날 알아주길 원하는 그런 마음으로는 지혜를 절대로 얻을 수가 없어요. Гэтэл тэгэлгүйгээр өөрийгөө нэг илүү дээр юм шиг харуулах гээд өөрийгөө зөв юм шиг болгох гээд байх юм бол мэрэгэн ухааныг олж авч чадахгүй. 지혜가 제일입니다. Тэгэхээр мэрэгэн ухаан бол хамгийн дээд зүйл. 그 지혜는 꾀가 아니에요. Энэ мэрэгэн ухаан маань залим их биш. 그 지혜를 얻으려면 꾀를 버리셔야 됩니다. Энэ мэрэгэн ухааныг олж авъя гэж байгаа бол залим ихээ хаях ёстой. 자, 이제 열왕기상 3장으로 가보겠습니다. За ингээд 1-р хаад 3 дээр очие. 자, 열왕기상 3장 3절입니다. 1-р хаад 3-ын 3. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Соломон эцэг Давидынхаа тогтоолуудаар алхаж эзнийг хайрлаж байсан ч мөрөглийн өндөрлгүүд дээр тахил өргөж утлаг өргөдөг 자, байжээ. 먼저 지혜를 얻으려면은 Тэгээ хамгийн дөрөнд мэрэгэн ухааныг олж авъя гэвэл 필요한 게 있습니다. хэрэгтэй юм бэ? 하나님을 사랑해야 돼요. Бурхныг хайрлах ёстой. 주님을 너무너무 사랑해야 됩니다. Эзнийг бүр үнэхээр ихээр хайрлах ёстой. 하나님을 사랑하는 마음이 없이는 지혜를 얻을 수가 없는 거야. Бурхныг хайрлах сэтгэлгүйгээр мэрэгэн ухааныг олж авч чадахгүй. 그 말씀을 순종하는 거죠. Тэр үгэнд дуулууртай байна үстэй. 그 붙인 다윗의 법대로를 행하되 그랬습니다. Энэ дээр эцэг Давидынхаа тогтоолуудаар алхаж гисэн. 다윗의 법도고 했습니까? 하나님의 법도지. Энд чи Давидын тогтоол байв үстэй. Бурхны тогтоол байгаа үстэй. 다윗이 지켰던 하나님의 법도를 행했다 그 말입니다. Давидын сахиж байсан Бурхны тогтоолуудаар алхаж гэж хэлж байгаа юм. 신명기 6장 5절에 이 말씀 있죠? Дэд хууль 5
5-ын 6 дээр гарч байгаа. 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라. За дэд 6-гийн 5 дээр чи эзэн бурхнаа бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадлаараа хайрл. 그 사람에게 하나님이 지혜를 주십니다. Тэр хүнд бурхан мэрэгэн ухааныг өгдөг. 하나님을 사랑하는 마음이 있어야 돼요. Бурхныг хайрлах сэтгэл байх хэрэгтэй. 하나님의 말씀, 그 말씀을 전적으로 믿고 순종하는 마음이 있어야 되는 겁니다. Бурхны үгэнд тэрхүү үгэнд бүрэн дуулууртай байж түүнд итгэн үйлдэх юм сэтгэл байх ёстой. 우리가 하나님을 사랑한다는 걸 뭘로 증명할 수 있을 것 Бид 같아요? хүн бурхныг хайрлаж байгаа гэдгийг юугаар харуулж чадах бол 노래는 잘하지. сайхан дуулдаг аа. 단테르테 미니 예수세 단테르테 미니 예수세 노래는 잘해. Ингээд гоё дуулдаг. 근데 그럼 사랑을 노래 잘하는 걸로 사랑한다고 말할 수 있을까요? Гэтэл хүнийг ингээд сайхан дуулж ийн гэдгээр нь хайрлж ийн гэж хэлж болох уу? 하나님의 말씀을 지키는 거예요. Бурхны үгийг сахидаг байх нэ. 사랑하는 하나님의 말씀을 따르고 순종하는 게 그게 사랑을 증명하는 거예요. Хайрлж байгаа бурхныхаа үгийг сонсон түүнийг даган дуулууртай байна гэдэг чинь хайрлаж байгаагаа харуулж байгаа хэрэг. 여기 여호와를 사랑하고 그 붙인 다윗의 법도를 행하되 이건 같은 거야. Энэ дээр эзнийг хайрлаж эцэг Давидынхаа тогтоолуудаар алхаж энэ хоёр яг адилхан үг. 우리가 성경 말씀에 있는 걸 순종하고 따를 때 내가 주님을 사랑합니다. 그게 드러나는 거잖아요. Бид бүхэн Библиэр гарч байгаа үгийн дагуу даган сахин үйлдэх юм бол эзэн минь би танд хайртай гэдгийг батлан харуулж байгаа хэрэг байгаа үстэй. 그게 지혜를 얻기 위한 준비입니다. Энэ бол мэрэгэн ухааныг олж авахын төлөөх бэлтгэл юм. 그리고 6절 За тэгээд 6 여기 솔로몬이 가로되 주의 종 내 아비 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주의 앞에서 행함으로 그렇게 말합니다. За 6 дээр тэгэхэд Соломон таны бол миний эцэг Давид үнэн зөвхт бас шулуун шудраг зүрхээр таны өмнө явсан учраас. 자, 첫 번째 필요한 게 성실입니다. За 성실. тэгэхээр хамгийн түрүүнд үнэн 자기 해야 될 일을 하는 게 성실이에요. өөрийнхөө хийх ёстой тэр зүйлсийг үйлдэж байна. 여기 교사들이 있을 겁니다. За энд багш нар байгаа тийм ээ. 아침에 다른 사람보다 더 일찍 가야 돼. Чулуун сургуулийн багш нар өглөө бусад хүмүүсээс эрт явах ёстой. 주일날 그러죠? Эзний өдөр тэгдэг үстэй. 그러면 일찍 가야 되는데 늦잠을 잤어. Гэтэл эрт явах ёстой байтал оройдтол унтчихлаа. 어쩌다 한 번은 뭐 그럴 수 있다고 생각합니다. За яг хаяада нэг тэгж болох юм аа. 근데 гэхдээ 그게 수시로 계속해서 자주 그렇게 된다면은 그건 성실한 게 아니죠. гэтэл эн чин давтан тийм үйлдэл гараад байна гэдэг чинь энэ хүн ажилсаг үнэн байж чадахгүй байна гэсэн. 무슨 뭐 연습 시간 찬양대 연습 시간에 계속 빠지거나 늦어. Одоо магтан дууны бэлтгэлийн цаг байдаг. Гэтэл байнга л тасалдаг, аль эсвэл хоцордог. 집에서도 마찬가지입니다. Гэртээ ч ялгаагүй. 집에서도 자기 방도 정리 안 하고 өөрийнхөө ерөөсө цэвэрлж эмхэлдэггүй. 자기가 해야 될 기본적인 것도 못 하는데 어떻게 지혜를 얻을 수 있겠습니까? Өөрийн хийх ёстой нэг наад захны юмаа хийж чадахгүй байгаа хүн яаж мэрэгэн ухаантай байж чадах юм бэ? 하나님은 성실한 사람에게 지혜를 주십니다. Тэгэхээр бурхан үнэхээр тэр ажилсаг хичээнгүй хүнд мэрэгэн ухаанаа өгдөг байна. 그 정직한 사람에게 지혜를 주시는 거예요. Тэгээ дээрээс нь шудраг хүнд мэрэгэн 진짜 ухаанаа өгнө. 이 지혜를 얻기 위해서는 거짓은 다 버려야 됩니다. 거짓은. Мэрэгэн ухааныг олж авахын тулд худал хуурмгийг бүгдийг хаях хэрэгтэй. 지혜가 제일인데 지혜는 거짓과 함께 할 수 없는 거예요. Мэрэгэн ухаан бол хамгийн дээд зүйл байтал энэ мэрэгэн ухаан худал хуурмаг зүйлтэй хамтдаа байж чадахгүй. 남이 나를 어떻게 보든지 중요하지 않아. Өрөөл бус намайг юу гэж харах нь тэр тийм чухал биш. 지혜는 하나님께 있고 하나님께 받아야 되는데 Мэрэгэн ухаан бурханд байгаа, бурхнаас авах ёстой. 하나님 앞에서는 우리는 정직할 수밖에 없는 겁니다. Тиймээс бурхны өмнө бид бүхэн шудраг байгаас ч аргагүй байна. 하나님 다 아시잖아요.
Бурхан бүгдийг мэдэж байгаа тийм үү? 그리고 지혜를 얻는 사람은 공평해야 됩니다. Дээрээс нь мэрэгэн ухааныг олж авсан хүн эрэгтэйгш байх ёстой. 어떤 뭐 마음이 다른 곳에 더 많이 빼앗긴다면은 그건 지혜를 얻을 수가 없을 거예요. Хэрвээ ямар нэгэн зүйл өөрийн сэтгэл нь илүү булагдаад явцсан байвал энэ хүн мэрэгэн ухааныг олж авч чадахгүй. 그리고 지혜를 얻기 위해서는 죄와 구별돼야 됩니다. Дээрээс нь мэрэгэн ухааныг олж авахын тулд гим нүглээс тусгаарлагдсан байх хэрэгтэй. 죄는 지혜의 최대 걸림돌입니다. Тэгэхээр энэ гим нүгэл гэдэг мэрэгэн ухааны бүр хамгийн том бүдрүүлэг чулуу. 그러니까 죄를 갖고 있으면서 지혜를 구해봐야 주지 않아요. Гим нүгэл тээж явж иж мэрэгэн ухааныг гуугаад үзье л да. Өгөхгүй шүү дээ. 버리지 못한 죄가 있어. Хайж чадахгүй байгаа гим бай. 물론 뭐 우리는 대부분 크고 작은 죄들을 갖고 있습니다. Мэдээж бид бүгдэнд нь том жижиг янз янзын гим нүгэл 근데 байгаа. 당연히 마땅히 버려야 될 죄를 버리지 않는 사람이 있어요. Гэтэл бүр гарцаагүй хаях ёстой мэдээж тийм зүйлийг хайдаггүй хүмүүс байдаг. 게임을 막 Тоглоом. 밤늦게까지 한다든지 Шүн орой болтол тоглодог. 유튜브를 밤늦게까지 본다든지 Эсвэл үүр зүр үртэл YouTube үздэг. 아니면 이 어쨌든 그리스도인으로서 해서 안 되는 것을 몰래 하고 있다면은 그걸 하나님이 아시는데 지혜를 주실 수가 없잖아요. Ямар ч байсан тийм үү? Христэд итгэгч хүний хувьд хийж болохгүй зүйлийг нууцаар хийж байна. Бурхан энэ хүнд мэрэгэн ухааныг өгье гэдэж өгөх боломжгүй байна. 그러니까 그 기본적인 죄들을 버려야 됩니다. Тэгэхээр энэ наад захын гим нүглүүдэд хаях хэрэгтэй. 지혜는 하나님께로부터 받습니다. Мэрэгэн ухааныг Бурханаас авдаг. 그 지혜를 막고 있는 게 우리 자신 안에 있는 거예요. Энэ мэрэгэн ухааныг хаагаад байгаа саадууд бидний дотор маань байгаа юм. 사사로운 지혜가 하나님의 지혜를 막고 있고 Тэр нэг ялахгүй аар сархан ухаан бол Бурханы мэрэгэн ухааныг хаадаг байна. 크고 작은 죄들이 하나님께로부터 오는 좋은 것을 다 막고 있는 겁니다. Тэр өөрийн минь гаргаж байгаа тэр залим ихүүд Бурханаас ирэх мэрэгэн ухаан бүгдийг хааж байдаг. 예레미야 5장입니다. Иремья 5-аас харъя. 예레미야 5장 Иремья 5-ын 25절입니다. 25 байна. (25절) 같이 읽겠습니다. 25-ыг хамт уншия. Та нарын хилэнц эдгээрийг эргүүлсэн бөгөөд та нарын нүгэл өөрсдөөс чинь сайныг нуув. 네, 여기 너희 허물과 너희 죄가 너희에게 오는 좋은 것을 막았느니라. Та нарын хилэнц эдгээрийг эргүүлсэн бөгөөд та нарын нүгэл өөрсдөөс чинь сайныг нуув. 가장 좋은 게 지혜인데 Тэгэхээр хамгийн сайн зүйл бол мэрэгэн ухаан. 그 지혜가 오는 걸 막고 있는 거예요. Гэтэл тэр мэрэгэн ухааныг ирж байгааг хааж байна. 그걸 버려야 지혜가 나에게 올 수 있습니다. Үүнийгээ хайж байж мэрэгэн ухаанаад дээр ирэх боломжтой. 그래서 그 지혜를 구하기 위해서 하나님을 여호와를 사랑하고 Тийм учраас энэ мэрэгэн ухааныг гуйхын тулд Бурханыг хайрлаж, 그 말씀을 순종하고 үүгэнд дуулууртай байж, 그리고 지혜가 들어오는 통로를 막고 있는 것들을 다 걷어내고 버려야 되는 겁니다. тэр мэрэгэн ухаан орж ирэх хонглыг хаагаад байгаа бүхэл зүйлсүүдийг бүгдийг нь хуулан аваад хаях хэрэгтэй юм. 자, 그리고 열왕기상 3장 다시 가보겠습니다. Эргээд 1-р хаад 3 дээр очие. 3장 4절 3-ын 4. 이에 왕이 제사하러 기브온으로 가니 거기는 산당이 큼이라. Гол мөрлөгийн өндөрлөг байдаг Гибеон руу хаан дахил өргөхөөр зорив. 자, 이 기브온의 이제 산당이라고 하는 것은 우상에게 제사하는 곳이 대부분이었습니다. За тэгэхээр энэ Гибеон дох гол мөргөлийн өндөрлөг гэдгийг ихэвчлэн хиймэл шүтэнд өргөдөг тэр газрууд их байсан гэсэн. 우상에게 제사하는 곳에 가서 번제를 드렸다는 말은 아닙니다. Гэхдээ энэ нь хиймэл шүтэнд өргөдөг байсан газарт очоод тэнд шатаал тахлыг өргөсөө гэсэн үг биш байгаа. 왜냐하면 그때는 법궤가 다윗 왕이 그 다윗성으로 옮긴 다음에 성막이 기브온에 있었어요. Ягаад тэгэхээр тухайн цаг үед Гэрэний авдрыг Давидын хотод аваачих үед ариун майхан Гибеонд байсан. 자, 여기 잡으시고 За энэсийг тогтоогоод 역대하 1장입니다. 2-р хаад 1.
역대하 1장 3절. За 2-р Шаштрар 1-ийн 3. 읽어드릴게요. Би уншия. Ингээд Соломон бүх чуулганы хамтаар Гибеон дахь мөргөлийн гол өндөрлөг рүү явсан бөгөөд эзний зарц Мосегийн цүлд босгосон Бурхны уулзалтын майхан тэнд байжээ. 기브온 산당은 우상에게 제사하던 곳이 아니고 Тэгэхээр Гибеон гэдэг нь шүтээнд өргөдөх газар биш ээ. 이제 법궤가 다윗성으로 다윗 왕이 옮겨갔기 때문에 다윗성 솔로몬의 왕궁에 있습니다. Харин энэ гэрээний авдар маань Давидын хотод очихсан хааны ордон дотор байгаа. 그럼 나머지 성막의 나머지 것들이 이제 기브온 산당에 있었기 때문에 글로 간 거예요. Харин ариун майханд үлдсэн бусад зүйлсүүд нь Гибеонд үлдсэн байсан учраас тэр Гибеон руу очсон байгаа юм. 그리고 그곳에서 1천 번제를 드렸답니다. Тэнд очин 1000 шатаал тахилыг өргөсөн гэж байгаа. 하루 동안에 1천 번제를 드린 거예요. Нэг өдрийн дотор 1000 шатаал тахилыг. 번제는 완전히 태워서 하나님께 드리는 거죠. Энэ шатаал тахил гэдэг чинь түүнээс юу ч үлдээлгүй бүрэн шатааж бурханд өргөдөг. 1000마리의 양과 염소나 송아지를 드린 겁니다. Тэгэхээр 1000 хон ямаа туглыг бурханд өргөсөн байна. 그 장면을 한번 상상해 보세요. Та бүхэн яг тэр нөхцөл байдлыг нэг төсөөлдөө. 하루 동안에 양 1000마리를 드린다. Нэг өдрийн дотор 1000 хон өргөнө. 엄청난 걸 하고 있는 거예요. Маш том ажлыг хийж байна гэсэн. 짐승 1000마리가 아마 그 옆에 이제 이렇게 뭐 울타리 같은 걸로 막아서 그 옆에 놔뒀겠죠. Тэгэхээр чин 1000 тонны мал сүргийг тэнд магадгүй нэг хашаа хороо босгоод тэнд ингээд хорж байсан, хашж байсан баг тийм үү? 그 몇십 명의 사람이 그 양을 잡고 소를 잡고 있는 겁니다. За тэгээд тэнд хэдэн 10 хүн тэндээс хон ямаа үхрийг нядалж байна. 피는 온 땅에 흥건히 흘러내리고 있었겠죠. Тэгвэл ойлгомжтой тэр малын цус тэр хаваар гол шиг л урсаж байсан байж таарна үз. 그리고 그 옆에서는 그 피가 다 흐른 다음에 각을 뜨고 있었을 겁니다. За тэгээд тэр цус нь урсны дараа хажуу нь тэр амьтдыг мөчилж байсан байж таарна. 내장을 분리하고 Гидсийг нь гаргаж хаяна. 그리고 잘라서 번제로 올리기 쉽게 그렇게 하고 있는 겁니다. За тэгээд түүнийг мөчилж жижиглээд тахил өрөх гэдэг илүү хэлбэр амар болгоод бэлдэж байсан байна. 1000마리를 1000 мал. 그리고 불을 피웠습니다. За тэгээд шатаан. 그리고 각을 뜬 그 재물들을 갖다가 그 번제단 위에 던져 넣습니다. За нөгөө жижиглэн бэлдсэн байгаа тэр тахилуудаа бүгдийг нь тэр тахил ширээн дээр аваач өргөн. 그 불에 타면서 짐승 속에서 기름이 나오죠. За тэгвэл малын мах шатаж байгаа юм чинь тэндээс өөх тус ялгарна үсттэй. 연기가 까만 연기가 저 산 위까지 올라가지 않았겠어요? Хар хүрэн суунгалсан утаа тэнгэр өөдөө бүргэлээд гарсан байж таарна үсттэй. 하나님께서 저 하늘에서 보셔도 다 보일 거야. Бурхан ч тэр тэнгэр дээрээс харахад баг бүгд харагдсан баг. 1000마리를. 1000 мал. 그 뭘 의미할까? Энэ юу хэлж байна? 그 1000마리의 재물은 솔로몬의 간절함인 겁니다. Энэ 1000 шатаал тахил. Энэ нь Соломоны чин сэтгэлийг нь харуулж байгаа. 정말 너무나도 그 지혜를 원했기 때문에 간절히 구했던 거예요. Энэ мэрэгэн ухааныг үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсэж байсан учраас. 자, 여러분들은 간절한가요? Тэгвэл та бүхэн үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсэж байна уу? 그냥 신앙생활 잘하고 싶어서 지혜를 구하는 게 아니고 Зүгээр нэг итгэлээрээ сайн амьдрахын тулд мэрэгэн ухааныг гуйх биш. 그보다 더 간절함이 있어야 되는 Бүр 거예요. түүнээс ч илүү чин сэтгэл байх хэрэгтэй. 그게 있어야 1천 번제를 드릴 수 있는 겁니다. Тэр байж байж 1000 шатаал тахилыг өргөж 자, чаддаг. 1천 번제는 어쩌면 우리의 1천 번의 기도가 될 수도 있습니다. Тэгэхээр энэ 1000 шатаал тахил нэг талаараа бид бүхний 1000 удаагийн залбиралч байж болох юм. 우리의 온 모든 것을 다 주고라도 그 지혜를 얻고자 하는 그 마음을 1천 번제로 표현한 겁니다. Бид өөрт байгаа бүх зүйлээ өргөөдч болохоо тэр мэрэгэн ухааныг олж авъя гэж байгаа нь энэ 1000 шатаал тахил 1000 залбирал байж болно. 하나님 제게 지혜를 주십시오. Бурхан минь надад мэрэгэн ухааныг өгөөч. 저는 너무나도 어리석습니다. Би үнэхээр муухай билээ. 그 지혜를 달라고
간절하게 구해할 때 하나님은 그 간절함을 보시고 지혜를 주실 겁니다. Энэ мэрэгэн ухааныг гончин сэтгэлээсээ гуйн хуйд Бурхан түүнийг нь хараа. Тэр сэтгэлийг нь хараад өгөх болно. 자, 욥기 Йов 28장 다시 한번 보겠습니다. 28-аас дахиад нэг харъя. 자, 지혜에 대한 말씀은 욥기 28장에 있습니다. За мэрэгэн ухааны тухай үг Йов 28 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 28장 28인 12절. 12. 그러나 지혜는 어디서 얻으며 명철의 곳은 어디인고? Тэгвэл мэрэгэн ухаан хаанаас олддог вэ? Ухаарл орших газар хаан байна вэ? 자, 이 지혜를 어떻게 얻을 수 있느냐 그겁니다. Энэ мэрэгэн ухааныг яаж олж авч чадах вэ гэдгийг асууж байгаа юм. 그러면서 28장 1절부터 이제 금을 얻기 위해서 은을 얻기 위해서 철을 얻기 위해서 수고하는 장면을 이야기하고 있습니다. Тийм учраас Йов 28-ийн 1-ээс ахуулаад мөнгийг олохын тулд, төмрийг олохын тулд яаж хөдөлмөрлөдөг вэ гэдгийг хэлж өгсөн. 은을 얻기 위해서 금을 얻기 위해서 얼마나 많은 수고를 하냐. Алт мөнгийг та бүхэн олж авахын тулд ямар их хөдөлмөрлөдөг вүлээ? 그것처럼 수고가 있어야 희생이 있어야 지혜를 얻을 수 있는 겁니다. Түүний адил хөдөлмөр байж байж тэр золиос байж гимэн мэрэгэн ухааныг олж авч чаднаа. 우리는 지혜를 그냥 기도로 얻는 게 아닙니다. Бид бүхэн мэрэгэн ухааныг зүгээр л залбираад олж авах юм бишээ. 버릴 걸 버리고 Хаях юм хаяад 그것이 너무나도 나한테 중요하다는 걸 하나님께 일천번제처럼 간절히 구해야 되는 겁니다. энэ үнэхээр надад маш чухал юм шүү гэдгийг яг л тэр мянган шатаал тахилмэд бурхнаас чин сэтгэлээсээ гуйх хэрэгтэй. 그 어떤 것보다 지혜를 더 사랑해야 되고 Юунаас илүүтэйгээр мэрэгэн ухааныг хайрлах хэрэгтэй. 혹시 지혜가 내게 오는데 방해가 되는 것들이 있다면은 과감히 버릴 수 있어야 되고 Магадгүй мэрэгэн ухаан надад ирэхэд хаалт болоод байгаа зүйл байгаа бол түүнийг хайр наргүйгээр хаяыг исэн сэтгэл байх ёстой. 자기가 더 낫다는 그 사사로운 지혜를 버려야 되는 겁니다. Миний илүү дээр би илүү дээр гэсэн тэр ялахгүй жижиг өөрийн ухаанаа хаях ёстой. 14절부터 보면요. 14 дээрээс ахвал харъя. 깊은 물에도 없다. Оёоргүй гүн 15절에 정금으로도 바꿀 수 없고 далааш тэр чин надад байхгүй гэсэн 15 дээр цэвэр алтаар сольж чадахгүй. 금이나 보석으로도 안 되고 16 дээр офирийн алтаар 17 алтаа минералаар үнэлэгдэхгүй. 황금이나 유리로도 비교할 수 없고 17 дээр алтба шил түүнтэй эн зэрэгцдэггүй. 무슨 말이에요? 그 모든 것보다 더 지혜를 사랑해야 돼만 지혜를 얻을 수 있는 겁니다. Юу хэлээд байна гэвэл энэ юунаас илүүтэйгээр мэрэгэн ухааныг хайрлаж байж олж авч чадна. 지혜를 얻기 위해서 뭘 포기하시겠습니까? Та бүхэн мэрэгэн ухааныг олж авахын тулд юугаа хаях вэ? 다 포기할 수 있어요? Бүгдийг нь хайж чадах уу? 우리가 포기한 만큼 지혜를 주실 겁니다. Бид бүхэн хэр ихийг хаян төдий чинээгээр мэрэгэн ухааныг олж авна. 지혜는 우리에게 너무 필요하지만 Мэрэгэн ухаан бидэнд үнэхээр хэрэгтэй ч гэлээ. 아무나 얻을 수 있는 것은 아닙니다. Хэн хүснэ нь олж авдаг зүйл биш вэ? 다시 열왕기상 3장 돌아가 보겠습니다. Эргээд 1-р хаад 3 дээр очие. 열왕기상 3장 7절입니다. 1-р хаад 3-ын 7. 이 솔로몬은 다윗이 물려준 큰 나라를 다스려야 됩니다. Одоо Соломон Давидаас өвлөгдөн ирсэн маш том улсыг захирах ёстой. 근데 너무 두려운 겁니다. Гэтэл үнэхээр айж байгаа юм. 솔로몬에겐 적도 있습니다. Соломонд дайснууд байгаа. 그 솔로몬은 스스로를 작은 아이라 이렇게 말하죠. Гэтэл Соломон өөрийгөө хэлэхдээ би балчир хөвгүн гэж хэлсэн. 겸손하지 않으면 지혜를 얻을 수 없는 거예요. Даруй байж чадахгүй бол мэрэгэн ухааныг олж авч чадахгүй. 겸손하지 않으면 지혜를 얻을 수 없습니다. Даруй байхгүй бол мэрэгэн ухааныг олохгүй. 근데 우리의 마음속에는
공작 같은 마음이 있단 말이에요. Гэтэл бидний зүрх сэтгэл дотор тогостой адилхан сэтгэл байдаг. 저 구원받으면 그 마음이 다 없어지는 거 아닌 거 아시죠? Авраглаа гэдэг тэр сэтгэлүүд алга болчихдаг биш гэдгийг мэдж байгаа үстэй. 우리는 겸손을 배우지 않고서는 지혜를 얻을 수가 없습니다. Бид өхөн даруй байдлыг суралгүйгээр мэрэгэн ухааныг олж авна гэдэг нь байхгүй. 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐릅니다. Ус өндөр газараасаа урууга урсдаг тийм. 하나님의 지혜를 담기 위해서는 우리가 낮은 그릇이 돼야 되는 겁니다. Тэгвэл бид бүхэн бурхны тэр мэрэгэн ухааныг тосож авъя гэж байгаа бол тэр доор байгаа сав болох ёстой. 9절 9. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까? Таны ард түмнийг энэ агуу их ард түмнийг хэн засаглаж чадах вүлээ? 그러니까 내 백성이 아니라 주의 백성입니다. 하나님의 백성입니다. Тэгэхээр энэ чинь миний ард түмэн гээгүй харин таны буюу бурхны энэ их ард түмэн. 지혜로운 마음을 주사 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. Таны ард түмнийг засаглахын тулд ухаан ойлгох зүрх сайн мөг ялгаж салгах ухааныг өөрийн зарцтай өгөөч. 자, 솔로몬이 지혜를 구한 것은 자기를 위해서 구한 게 아니죠. Тэгэхээр Соломон мэрэгэн ухааныг гуйж байгаа нь өөрийнхөө төлөө гуйгаад байгаа биш байгаа үстэй. 하나님의 백성 하나님을 위해서 지혜를 구한 겁니다. Бурхны ард түмэн бурхны төлөө мэрэгэн ухааныг гуйж байна. 우리도 지혜를 구할 때 Бид бүхэн ч мэрэгэн ухааныг гуйхдаа 우리 자신을 위해서 구하는 게 아닙니다. өөрсдийнхөө төлөө гуйх юм биш ээ. 하나님의 나라와 하나님의 영광을 위해서 구해야 되는 거죠. Бурхны хаанчлал, бурхны алдар суугийн төлөө гуйх ёстой. 근데 그 모든 하나님을 위하여서 했던 모든 게 다 우리 자신에게 돌아와요. Гэхдээ бид бүхэн бурхны төлөө хийсэн тэр бүхий л зүйл эргээд бидэн дээр өөрсдөд маань ирнэ. 진짜입니다. Нэрэ шүү. 하나님을 위해서 구했던 것이 다 나를 위해서 구하는 것이 됩니다. Бурхны төлөө гуйж байгаа зүйл нь бүгд өөрийнхөө төлөө гуйж байгаа зүйл юм. 이 기도는 하나님의 마음에 맞는 기도였습니다. Энэ залбирал бурхны сэтгэлд нийцсэн залбирал байсан. 10절 10 10절부터 12절까지 읽어드리겠습니다. 10-аас 12 хүртэл би уншия. Соломон энэ зүйлийг гуйсан нь эзний мэлмид таашаагдав. Тиймээс бурхан түүнд чи өөртөө уртнаас эд баялаг дайснуудынхаа амийг гуйсангүй. Харин зүвийг ялгах ухаарлыг гуйсан тул харагтун би чиний үгийн дагуу үйлдлээ. Би чамд мэргэн агаад ухаан ялгах зүрхийг өглөө. Ингээд чамтай адил хүн чиний өмнөж байгаагүй, чиний дараач гарч ирэхгүй юм. 자기를 위해서 구하지 않았다고 돼 있죠. өөрийнхөө төлөө гуйсангүй гэж гарч байгаа. 자기를 위해서 수도 구하지 않고 Өөртөө зориулан урт насыг, 부도 구하지 않고 эд баялагийг, 자기 원수 멸하는 것들 구하지도 않고 дайснуудынхаа амийг хүртэл гуйсангүй. 오직 하나님의 백성을 분별할 수 있는 지혜를 구했습니다. 재판할 수 있는. Харин бурхны ард түмнийг шүүх, ялган салгах тэр ухаарлыг л гуйсан. 근데 하나님 이렇게 얘기하죠. Гэтэл бурхан хэлсэн байна. 네가 구하지 않은 것도 내가 다 주겠다. Чиний гуйгаагүй тэдгээр зүйлсийг ч би чамд өгнө. 자, 13절 13 дээр 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Би бас чиний гуйгаагүй баян тансаг байдал нэр хүндийг ч чамд өгч байна. Иймээс чиний бүх өдрүүдэд хаадын дундаас чамтай адил хүн байхгүй болно. 자, 이 지혜 안에 얼마나 엄청난 것이 포함되어 있는지 모릅니다. Энэ мэрэгэн ухаан дотор ямар гайхалтай зүйлс шингэсэн байгааг бүр мэдхийн аргагүй. 그러니까 네가 구하지 아니하는 다른 것들도 내가 다 주노라. Чиний гуйгаагүй бусад зүйлсийг ч би чамд өгнө. 여러분, 지혜가 제일이라 그랬잖아요. Хүмүүсээ мэрэгэн ухаан хамгийн дээд зүйл гэж хэлсэн биз дээ. 지혜를 구하면 됩니다. Мэрэгэн ухааны гуйхтал болно. 지혜 안에 다 있어요. Мэрэгэн ухаан дотор бүгд байгаа. 모든 것이 다 있습니다. Бүх зүйл тэр дотор байгаа. 그럼 다 버리고 지혜를 얻으면 이익인 거죠. Тэгвэл бүгдийг хаяад мэрэгэн ухааныг авчих юм бол эн чинь харин ч өөрт нь ашиг байгаа үстэй. 하나님 그걸 우리가 받길 원하십니다. Бурхан үүнийг биднийг аваасаа гэж хүсэж байгаа. 솔로몬은
그 지혜를 얻습니다. Соломон энэ мэрэгэн ухааныг олсон. 그래서 솔로몬은 그 뒤에 보면요. За үүнээс хойш харах юм бол 3장 16절부터 보면 솔로몬의 재판이 나옵니다. 13 дугаар бүлгийн 16 дугаар ишлээс ахуулаад Соломоны шүүлтүүд гарч байгаа. 그죠? 어린아이를 반을 쪼개서 나눠줘라. 그 Тэгээд 장면이 тэр 나오는 балчир 거예요. хүүг 2 хуваа дундуур нь хувааж агаад хуваагаад өгөө гэж хэлдэг. 지혜는 올바른 판단을 합니다. Мэрэгэн ухаан бол яг зөв шүүлтийг явуулдаг. 아주 정확한 판단을 합니다. Яг зөвийг тогтоодог. 우리는 어떨 때 이게 옳을지 저게 옳을지 몰라요. Бид бүхэн заримдаа энэ нь зөв үү эсвэл тэр нь зөв үү гэдгийг мэддэггүй. 그죠? 이것도 재밌지? 저것도 결정하지 못할 때가 있습니다. Энэ тэр хоёрын донд ингээд эргэлзэн шийдэж чаддаггүй үе бий. 저도 이렇게 형제 자매님들하고 교제하다 보면은 무엇이 더 좋은 것이고 하나님의 뜻인지 모를 때가 있어요. Би ч бас ахан дүүснэртэй нөхөрлөд үзэхээр яг аль нь зөв бэ? Аль нь бурхны хүсэл вэ гэдгийг мэдэхгүй надад байдаг. 근데 지혜는 그걸 알 수 있다니까. Гэхдээ мэрэгэн ухаан бол түүнийг мэдэх боломжтой 가장 гэдэг. 좋은 걸 결정할 수 있는 그 능력이 지혜인 겁니다. Хамгийн зөв зүйлийг, хамгийн сайн зүйлийг сонгож болох тэр зүйл нь мэрэгэн ухаан байна. 4장 1절부터는 솔로몬의 신하들의 이름들이 쫙 나옵니다. 4-р бүлгийн 1-р ишлээс ахуулаад Соломоны түшимдийн нэрсүүд гарч байгаа. 그 왜 거기 써놨을까? Яагаад тэрийг бичсэн бол 지혜를 얻었고 지혜로 그 사람들을 불러서 사용한 겁니다. мэрэгэн ухааныг олж аваад мэрэгэн ухаанаар тэр хүмүүсийг сонгож аван өөртөө хэрэгэлсэн байна. 지혜는 올바른 사람 그것을 볼 수 있는 능력이 있는 거예요. Тэгэхээр мэрэгэн ухаан зөв хүн нь хинбэ гэдгийг таньж чадах ухааны. 그리고 4장 20절부터 28절까지는 4-ийн 20-с 28 дээр 솔로몬이 얼마나 부유했는지를 보여줍니다. Соломон ямар сүр жавхлантай байсан бэ гэдгийг харуулж байгаа. 지혜는 부유를 줘요. мэрэгэн ухаан бидэнд сүр жавхлан 여러분, мандан мадралыг 지혜를 얻으면 여러분들은 세상에서 가장 부자가 되는 겁니다. мэрэгэн ухааныг олж авбал та бүхэн энэ ертөнцийн хамгийн баян тансаг хүмүүс болно. 솔로몬처럼. Соломонтой адил. 부자가 뭐예요? 부자가. Баян тансаг гэдэг нь юу вэ? 어떤 분이 이렇게 말할 수 있죠. Зарим хүмүүс нь ингэж хэлэх байх. 저는 벌써 제일 부자인데요. Би чинь аль хэдийн хамгийн баян хүн шүү дээ. 그죠? 부자예요, 우리는. Тийм шүү дээ. Бид нар баян. 부자라는 말이 뭔지 아세요? Баян гэж ямар үг вэ? 부족한 것이 없는 자를 부자라고 합니다. Баян хүн гэдэг нь дутах юм байхгүй хүнийг баян гэж хэлнэ. 맞죠? Тийм биз? 아무리 돈이 많아도 욕심으로 더 갖고 싶어 하는 사람, 그 사람 아직 부자 아닌 거죠? Хичнээн их мөнгө хөрөнгө байлаа гэд шунлаасаа болоод илүү ихийг хүсэж байгаа хүн энэ хүн баян биш байгаа зү. 이렇게 말하니까 거지가 제일 부자인 것 같네. Ингээ ярихаар ерөн гуйлагч бол хамгийн баян хүн юм шиг байна тийм ээ. 그건 아니고 솔로몬처럼 우리는 지혜를 얻으면 모든 부유한 것들을 다 얻을 수 있습니다. Тэгэхээр яг л энэ Соломон шиг бид бүхэн мэрэгэн ухааныг гуйн олж авах юм бол бүх зүйлийг өөрийн болгох боломжтой. 그리고 열왕기상 4장 29절입니다. 1-р хаад 4-ийн 29 байна. 29절 같이 읽겠습니다. 29-ийг бүгд хамт уншъя. Бурхан Соломонд мэрэгэн ухаан, үлэмжих хэрсүү чанар ба өргөн цартай ухааныг далайн иргэн элс мэт арвин ихээр өгчээ. 자, 지혜는 넓은 마음을 갖게 해줍니다. Тэгэхээр мэрэгэн ухаан бид бүхэнд илүү өргөн цар тэр сэтгэлийг өгдөг. 넓은 마음이요. Өргөн уудам 그럼 сэтгэл. 반대로 좁은 마음은 뭐예요? эсэргээрээ давчуу сэтгэл 지혜가 юу вэ? 아닌 거야. мэрэгэн ухаан биш юм. 넓은 마음이 지혜입니다. харин өргөн уудам сэтгэл тэр бол мэрэгэн 솔로몬이 ухаан. 지혜를 얻음으로 말미암아 솔로몬은 넓은 마음을 갖게 된 겁니다. Соломон мэрэгэн ухааныг олж авснараа өргөн уудам сэтгэлтэй болсон байна. 우리도 마음을 넓히면 더 큰 지혜를 얻을 수 있을 겁니다. Бид бүхэн ч бас энэ сэтгэлээ уужин болгох юм бол илүү их мэрэгэн ухааныг олж авах боломжтой. 그리고 솔로몬은 지혜를 얻고 나서 무엇을 먼저 하고 무엇을 나중에 해야 되는지 정확하게 알 수 있었습니다. Дээрээс нь Соломон мэрэгэн ухааныг олж авсныхаа дараа юуг нь урьдч хийх вэ? Юуг нь дараа нь хийх вэ гэдгийг зөвөр мэддэг болсон. 자, 솔로몬은 하나님의 집인 성전을 먼저 건축합니다. Тэгэхээр энэ Соломон бол Бурхны өргөө болох ариун өргөөг хамгийн ихэнд барьсан. 이게 5장 6장입니다. За тэр нь 5 6 дугаар бүлэг дээр гэнэ. 맞죠? Тийм ээ? 그리고 나서 자기 집을 건축하죠. Түүнийхээ дараа өөрийнхөө өргөөг барьдаг үз. 솔로몬 궁전은 그 뒤에 건축하게 됩니다. Соломоны орд нь үүний дараа баригдаж байгаа.
비록 성전은 7년에 건축했고 За мэдээж ариун өргөөг барихад 7 жил болсон. 솔로몬 자기 궁은 13년 걸려서 건축했습니다. Харин Соломон өөрийнхөө өргөөг барихдаа 13 жилийг зарцуулсан. 그러나 하나님의 집이 먼저였던 거예요. Гэхдээ л Бурхны өргөө төрүүлсэн байгаа биз. 지혜는 하나님의 집이 먼저입니다. Тэгэхээр мэрэгэн ухаан бол Бурхны өргөө төрүүнд. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 사람이 지혜를 얻는 거예요. Эхлээд түүний хаанчлал, түүний зөвхт байдлыг хайж байгаа хүн мэрэгэн ухааныг олж авдаг. 자, 출애굽기 Гэтэл 36장입니다. 36 гарыг 출애굽기 36장 гэтэл 36 36장 1절 2절입니다. 36-гийн 1 2. 자, 1절만 먼저 같이 읽겠습니다. За зөвхөн нэгийг нь хамт уншия. Ариун газрын үйлчлэлийн бүх төрлийн ажлыг хэрхэн гүйцэтгэхийг мэдэх мэрэгэн ухаан ойлголтыг эзнээс авсан Безалел, Охолиаб мөн ур авьяас хүн болгон эзний тушаасан бүхний ёсоор гүйцэтгэхээр болов. 자, 여기 부살렐과 오홀리압이 지혜로운 사람이라고 말씀합니다. За энэ дээр Безалел, Охолиаб гэдэг нь эзнээс ойлголт мэрэгэн ухааныг авсан хүмүүсээ гэж гарч байгаа. 그들에게 하나님이 지혜를 더 주셨어요. Энэ хүмүүст бурхан мэрэгэн ухааныг бүр илүү их өгсөн. 그래서 성막의 모든 것을 다 만들 수 있도록 성막의 모든 것을 만들 수 있도록 Тийм учраас энэ ариун майхны бүхэл зүйлийг нь илүү ихээр хийж болохоор 하나님은 지혜를 얻은 사람에게 더 지혜를 주십니다. бурхан мэрэгэн ухааныг олж авсан хүн дээр мэрэгэн ухаанаа бүр нэмээд өгдөг байна. 그래서 있는 자는 더 받고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗긴다고 예수님 말씀하신 거예요. Тийм учраас Есүс эзэн хэлэхдээ байгаа дээр нь нэмж өгөх болно, харин байхгүй нь байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана гэж хэлсэн байна. 지혜를 얻은 사람에게는 하나님이 더 큰 지혜를 부어 주십니다. Тэгэхээр мэрэгэн ухааныг олж авсан тэр хүнд бурхан мэрэгэн ухааныг бүр илүү өгөхээр бүр галтал нь цутгаж өгнө. 그리고 우리는 더 많은 것을 받게 되는 거야. Тэгээд бид бүхэн илүү их зүйлийг авах болно. 우리가 지혜를 구하고 Бид бүхэн мэрэгэн ухааныг гуйж, 지혜를 사랑하고 мэрэгэн ухааныг хайрлаж, 지혜를 얻으면 그럼 하나님은 더 큰 지혜로 계속 주시는 겁니다. мэрэгэн ухааныг олж авах юм бол бурхан бүр илүү их мэрэгэн ухаанаар бидэн дээр цутгаж өгөх болно. 자, 2절. 2. 2절 같이 읽겠습니다. Хоёрыг хамт уншия. Тэгээд Безалел, Охолиаб болон эзнээс зүрхэнд нь мэрэгэн ухаан өгөгдсөн хүн болгоныг буюу зүрхэн хөдөлсөн бүхнийг урлал хийхээр ир химэн Мосе дуудав. 자, 지혜로운 사람은 하나님의 일을 하려고 해요. мэрэгэн ухааныг авч авсан хүн бурхны ажлыг хий гэж хүсдэг. 하나님이 주신 지혜이기 때문에 하나님의 일을 하는 거예요. бурхны өгсөн мэрэгэн ухаан учраас бурхны ажлыг хий гэж хүсдэг байна. 근데 어리석은 사람은 Харин мунхаг хүн 그 일을 적당히 하려고 그래. тэр ажлыг нэг дунджаар л хийх гээд байдаг. 요만큼만 하려고 그러고 Нэг энэ хэмжээнд л хий. 심지어 하나님께 인색한 마음을 가져요. Гэхдээ бүр бурхнаас харамлах сэтгэлтэй болдог. 하나님께 이 일을 할 때도 인색한 마음을 갖고 하는 사람이 있어요. Бурхны ажлыг хийж байгаа хэрнээ бурхнаас харамлах сэтгэлтэй хүмүүс байна. 이제 우리 엄마 아빠들 중에도 그런 분들이 있죠. Манай аавууд ээжүүд дунд ч гэсэн тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. 구원 받았다는데 Аврагдсан гэд байгаа юм болоо. 교회에서 이 직분도 맡고 임원도 하고 있는데 Чуулган дотор үүрэг албыг дааж авсан үйлчлэлийн гишүүн хийж байгаа. 아들하고 딸한테는 이렇게 말해요. Гэтэл охиндоо хүүдээ ингэж хэлж байгаа. 적당히 해. Нэг тэгсгээл хийчих. 그렇게 말하는 사람이 있어. Тэгж хэлдэг хүмүүс байна. 심지어 이런 사람도 있어요. Гэхдээ бүр ийм хүмүүс байна. 이방인하고 결혼하래. Харь үндэстэнтэй хурмаа хий. 결혼해서 전도하면 되지. Чи хурмаа хийчихэд сайн мэдээ тарааж болно шүү дээ. 그런 분이 있어요. Гэдэг хүмүүс байна. 세상에 그게 무슨 지혜겠습니까? Үгүй энийг яаж мэрэгэн ухаан гэх юм бэ? 그건 지혜가 아닌 겁니다. Энэ чинь мэрэгэн ухаан биш юм. 하나님은 지혜를 얻으면은 그 지혜를 따라 살 때 더 큰 지혜로 계속 주시는 거예요. Бурхан мэрэгэн ухааныг өгөөд тэр мэрэгэн ухааны дагуу амьдарч байгаа хүн дээр бүр илүү үхийг нэмж өгдөг байна. 이 부살렐과 오홀리압은 지혜로운 사람이었습니다. Энэ Безалел, Охолиаб гэдэг нь ухаалаг хүмүүс 그리고 байсан. 그 지혜로 성막을 건축하는 일을 계속 하는 겁니다. Тэрхүү ухаанаараа ариун майхныг
барих ажилд бүх зүйлийг нь зарцуулсан. 그러니까 하나님이 더 계속 지혜를 부어 주시는 거야. Тийм учраас бурхан мэрэгэн ухааныг бүр ихээр тэр хүмүүстээр цутгаж өгсөн байна. 그럼 더 많은 일을 할 수 있게 해주시는 겁니다. Илүү их зүйлийг хийж гүйцэтгэх боломжтой болгосон гэсэн үг. 하나님의 지혜를 얻는 사람은요, Бурханы мэрэгэн ухааныг олж авсан хүн 항상 하나님이 먼저인 사람인 거예요. байнга л бурхан өөрт нь төрөөнд байдаг хүн юм. 근데 여기서 또 우리가 알아야 될 게 있습니다. Гэхдээ эндээс бид бүхний дахин мэдэх ёстой нэг зүйл бий. 그럼 솔로몬은 성공한 사람일까? За тэгвэл Соломон амжилтанд хүрсэн хүн үү? 성공하지 못했어요. Амжилтанд хүрч чадаагүй. 끝까지 가야지 그게 진짜 지혜지. Эцэг хүртэл явж иж тэр чинь жинхэнэ мэрэгэн ухаан биз дээ. 그죠? Тийм биз? 아니 젊어서는 이렇게 하나님의 지혜를 얻어서 큰 축복을 받았는데 Залуудаа бурхнаас ингэж мэрэгэн ухааныг аваад энэ агуу ёроолыг хүртсэн. 하나님이 두 번이나 나타나셔가지고 축복해 주셨는데 Бурхан өөрөө бүр хоёртой түнд үзэгдэж түүнийг өрөөсөн. 나중에 그보다 더 사랑하는 게 생겨버렸어. Гэтэл хожим нь үүнээс ч илүү хайрлах зүйл түүнд гараад ирсэн. 자, 열왕기상 3장 보겠습니다. 1-р хаад 3 дээр очие. 3장 14절. 3-ийн 14. 이 말씀이 이제 의미가 있었던 거예요. Тэгэхээр энэ үгэнд утга учир байна. 14절 14. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Хэрв чи Давид эцгийнхээ явсан шиг миний тогтоол тушаалуудыг сахин миний замаар явбал би чиний өдөр хоногуудыг уртасгана гэж айлтлаа. 다윗처럼 그 명령과 법도와 명령을 끝까지 지키면 내 날을 길게 할 것이다. Давид шиг миний тогтоол тушаалуудыг сахих юм бол өдөр хоногуудыг чинь уртасгана. 근데 솔로몬이 끝까지 지키지 못했어요. Гэтэл Соломон эцэг хүртэл сахиж чадаагүй. 그죠? Тийм үстэй. 그래서 솔로몬이 빨리 죽은 거야. Тийм учраас Соломон эрт үхсэн. 그리고 그 나라는 나눠졌고 Тэгээд ус нь хуваагдсан. 이 끝까지 가는 게 지혜인 겁니다. Тэгэхээр эцэг хүртэл явах нь мэрэгэн ухаан. 우리는 솔로몬을 통해서 하나님 계속 얘기하시는 거예요. Соломоноор дамжуулан бурхан байнга л хэлж байна. 끝까지 그 믿음을 지키라고. Эцэг хүртэл энэ итгэлээ сахиараа гэд. 전도서 7장 Номлогчийн үгс 7. 솔로몬의 전도서를 읽어야 되네요. Соломоны номлогчийн үгсийг унших нэ. 전도서 7장 Номлогчийн үгс 7. 8절입니다. 7-гийн 8. 일의 끝이 시작보다 낫고 참는 마음이 교만한 마음보다 나으니. Хэргийн төгсгөл нь эхлэлээсээ чухал, сэтгэлийн төвчээр нь ихэрхүү зангаас ирэх юм. 시작은 안 좋을 수 있어도 끝이 좋아야 된다 그 말입니다. Эхлэл нь муу байсан ч төгсгөл нь сайн байх ёстой гэдгийг хэлсэн. 이걸 솔로몬이 썼어. Энийг Соломон бичсэн. 근데 솔로몬은 시작은 좋았는데 끝이 안 좋았잖아요. Гэтэл Соломон ч өөрөө эхлэл нь сайхан байсан хэрнээ төгсгөл нь муу байсан биз 자, дээ. 10절. 10. 10절 같이 읽겠습니다. 10-ыг хамт уншия. Яагаад урдын өдрүүд өнөөгийнхөөс дээр байсан юм бэ гэж бүх хэл ингэж асуух чинь мэрэгэн ухаанаас гардаггүй юм. 솔로몬이 아마 뭐 천국에 가 있다면 За Соломон магадгүй Диваажинд байгаа бол 이렇게 후회하지 않았을까? ингэж харамсахгүй байгаа болоо 옛날이 좋았는데. эрт үед сайхан байж тээ. 이 말하고 틀리죠? Энэ үгтэй зөрөөд байгааз. 옛날이 오늘보다 나은 것이 어찌미냐 하지 말라. Яагаад урдын өдрүүд өнөөгийнхөөс дээр байсан юм бэ гэж бүх хэлээ. 전 이 말씀을 제 마음에 두고 있습니다. За би бол энэ үгийг өөрийнхөө сэтгэлдээ байлгадаг. 어리석은 사람은 뒤를 보고 살아요. Мунхаг хүн ардхаа харж 이렇게 амьддаг. 가는 거야. Ингэж явдаг. 지혜로운 사람은 Харин ухаалаг хүн нь 뒤는 안 보여. арагшаага 앞만 харахгүй. 보고 가는 거죠. Зөвхөн урагшаагаа л харж явна шүү дээ. 그래야죠. Тийм үстэй. Тэгх ёстой 우리 үстэй. 지금까지 어땠는지 지나갔어 이건. Бид бүхэн өнөөдрийг хүртэл ямар байсан тэр одоо өнгөрөө дуусчихсан. 지나간 과거가 내 미래를 망치지 않게 해야 된다니까요. Өнгөрсөн түүх маань одоо миний ирээдүг бүшнүүлээд хайчгаж болохгүй байхгүй юу? 지난 동안은 내가 좀 어리석었을 수 있습니다. Өнгөрсөнд бол би мунхаг байсан байж болно.
주님 말고 다른 걸 마음에 둔 적이 있을 수 있어요. Эзнээс өөр ямар нэгэн зүйлийг сэтгэлдээ байлгаж байсан байж магадгүй юм. 지난 동안은 내가 세상과 하나님 사이에서 갈등하고 양다리 걸치고 있었을 수 있어요. Өнгөрсөнд бол би ертөнц бурхан хоёрын дунд хоёр хөлөө хоёр тийш нь тавьчихаад хаашаа явах вэ мэдэхгүй зогсож байсан байж магадгүй. 근데 지나갔잖아. 이제. Гэхдээ дууссан биз дээ. 그 앞에는 그러지 않아야죠. Цаашдаа тэхгүй байхад болно үсттэй. 하나님의 제의를 얻고 Бурхны мэрэгэн ухааныг олоод 그 하나님의 영광을 위해서 그 지혜를 더 얻기 위해서 더 나아가야 될 거 아니에요. Бурхны алдар сууг олж авахын тулд тэр мэрэгэн ухааныг олж авахын тулд илүү дээр амьдрах хэрэгтэй биш үү? 우리는 미래를 보고 가야 되는 겁니다. Бид өхөн ирээдүгээ харж амьдрах хэрэгтэй. 지난 동안은 Өнгөрсөн хугацаанд 부족했을 수 있고 дутмаг байсан байж болно. 어리석었을 수 있고 Мунхаг байсан байж ч болно. 내 꾀대로 살았을 수 있고 Эсвэл залмихээр амьдрж байсан ч гэж болно. 세상을 좋아하는 마음을 갖고 있을 수 있고 Энэ ертөнцид дурлан татагдах сэтгэлтэй байсан байж болно. 게을렀을 수 있고 Залхуурж байсан байж болно. 의심했을 수 있고 Эргэлзэж байсан ч байж болно. 그렇지만 Гэхдээ 앞으로는 그러지 말아야지. цаашдаа тэгж болохгүй үстэй. 이렇게 앞으로 갈 필요 없어요. Ингэж урагшлах шаардлагагүй 그럼 шүү дээ. 넘어져 이거. Ингүүд унаа шүү дээ эн чинь. 그죠? Тийм биз? 부딪히고 Энэ юмтай мөргөлтөнд бүдрэн. 앞을 보고 나아가야 됩니다. Харин урдгаа хараад явах хэрэгтэй. 그게 지혜입니다. Энэ бол мэрэгэн ухаан. 솔로몬은 그렇게 지혜를 하나님이 주셨는데 Соломонд бурхан тэгж их мэрэгэн ухааныг өгсөн шүү дээ. 그 마음을 지키지 못했어요. Гэтэл сэтгэлээ сахиж чадаагүй. 솔로몬이 잠언 4장에 마음을 지키라고 했잖아. Соломон номлогчийн өгс 4-р бүлэг дээр хэлэхдээ сэтгэлээ хамгаал гэж хэлсэн тийм ээ. 무엇보다 더욱 내 마음을 지키라. Юу юунаас илүүтэйгээр өөрийнхөө сэтгэлийг хамгаал. 자기는 마음을 또 못 지켰어. Тэгсэн мөртлөө өөрийнхөө сэтгэлийг хамгаалж чадаагүй. 우리 솔로몬 닮으면 안 됩니다. Бүгдээрээ Соломоныг дуурайж болохгүй шүү. 하여간 솔로몬은 우리에게 많은 교훈을 줘요. Гэхдээ Соломон бид бүхэнд маш олон сургамжийг өгж байгаа. 자, 고린도전서 1장 1-р Коринт 1 고린도전서 1장 24절입니다. 1-р Коринт 1-ийн 24. 1장 24절 1-ийн 24 байна. 천천히 같이 읽겠습니다. Удаанаар бүгд хамт уншия. Дуудагдсан Юудэ ба Грекчүүдийн хувьд Христ нь Бурхны хүч хийгээд Бурхны мэрэгэн ухаан болдог юм. 자, 오직 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. Христ нь Бурхны хүч хийгээд Бурхны мэрэгэн ухаан болдог юм аа. 자, 하나님의 지혜가 하나님의 능력과 같은 거예요. Тэгээ Бурхны хүч, Бурхны мэрэгэн ухаан гэдэг нь адилхан. 자, 지혜 이퀄 능력이다. Тэгэхээр мэрэгэн ухаан тэнцүү хүч юм. 그렇게 보면 맞는 거고. Тэгээд харцад зүв. 근데 하나님의 지혜가 예수님이래. Гэтэл Бурхны мэрэгэн ухаан бол Есүс гэж байна. 예수님을 얻는 게 지혜를 얻는 거고. Есүсийг олж авч байгаа нь мэрэгэн ухааныг олж авч байгаа хэрэг. 예수님과 함께하는 것이 지혜롭게 사는 겁니다. Есүстэй хамт байна гэдэг нь ухаалаг амьдарч байгаа. 예수님은 지혜 자체예요. Есүс л өөрөө мэрэгэн ухаан юм. 그러니까 예수님이 그냥 오셔서 죽고 가신 게 아니라 Есүс зүгээр л ирээд үхээд явчихсан юм биш. 예수님의 그 생애를 사복음서에 기록해 놓으셨잖아요. Есүсийн тэр амьдралыг сайн мэдээний номууд дээр бичсэн тийм үү? 예수님의 모든 말씀을 기록해 놨단 말이에요. Есүсийн бүхий дүгэн дээр үнийг бичиж өгсөн байгаа. 예수님처럼 살라고. Есүстэй адилхан амьдргээд. 잠언 8장에 보면 예수님이 창조자가 되어 하나님과 함께 했다 그 말씀 있잖아요. Сургаалт төгс 8-р бүлэг дээр харах юм бол Есүс бүтээгч байж түүнтэй хамт байсан гэж гарч байгаа. 지혜가 예수님입니다. Мэрэгэн ухаан бол Есүс юм. 잠언 4장 다시 가보겠습니다. Бүгдээрээ сургаалт төгс 4 дээр эргээд очие. 잠언 4장 Сургаалт төгс 4. 4장 7절. 4-ийн 7. 아까 말씀드린 것처럼 지혜가 제일이니 지혜를 얻으라. Түрүүн хэлсэн мэрэгэн ухаан хамгийн дээд учраас мэрэгэн ухааныг эзэмш.
예수님이 제일이니 예수님을 얻어라. 그렇게 읽으면 맞는 거예요. Есүс бол хамгийн дээд зүйл учраас Есүсийг олж ав гэж унших юм бол яг таарна. 자, 6절에는 지혜를 사랑하라 그랬죠. 6 дээр мэрэгэн ухааныг хайрл гэж гарч байгаа үстэй. 예수님을 사랑하라. Есүсийг хайрл. 그러니까 지혜라는 단어 대신 예수님을 넣고 읽으면은 그게 맞는 거예요. Мэрэгэн ухаан гэдэг үгний хооронд Есүсийг орлуулад унших юм бол тэр нь зөв байна. 자, 8절에 8 дээр 그를 높이라. түүнийг өргөмжил. 예수님을 높이라 그 말이죠. Есүсийг өндөрт үнэл гэсэн байна. 제가 지난 동계 수련회 때 За өнгөрсөн өвлийн цугларалтаар 너희는 나를 누구라 하느냐 та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 그 말씀 드렸습니다. Тэр үгийг орсон. 주여 주여 하면서 왜 내 말을 듣지 않느냐. Та нар намайг эзэн минь гэдэг атлаа юунд хэлсэн үгийг минь сонсдоггүй вэ? 나의 왕이시오 나의 그리스도니이다. Миний хаан, миний Христ. 예수님 나의 주인이고 나의 왕이라 그랬잖아요. Есүс бол миний эзэн, миний хаан гэж хэлсэн 주는 мэт. 나의 하나님이시니이다. Эзэн та миний хаан юм аа. 예수님을 높이는 것 그것이 지혜를 얻는 길이에요. Есүсийг өргөмжлөх энэ бол мэрэгэн ухааныг олж авах зам. 예수님만이 높아지셔야 되는 겁니다. Ганцхан Есүс л зөвхөн тэр л өргөмжлөгдөх 근데 ёстой. 우리는요 Гэтэл бид 내가 높아지고 싶은 마음이 있어. өөрөө өргөмжлөгдөё гэдэг сэтгэл байдаг. 이게 끝없는 싸움입니다. Энэ бол бүр тасралтгүй тэмцэл юм. 내가 좀 다른 사람보다 더 나아지고 싶고 Би нэг бусдаас арай дээр өргөмжлөгдөх юмсан. 신앙생활에서도 이 허영심이라는 게 있어서 자신이 좀 더 잘하는 것처럼 보이고 싶은 그런 게 있다니까. 허영심, 욕심. За тэгэхээр итгэлийн амьдрал дунд ч гэсэн хүнд нэг өөрийн гэсэн нэр төрөө бодсон тэр шунал байдаг учраас бусдаас илүү дээр гарчих юмсан гэдэг тийм сэтгэл байдаг байна. 예수님을 사랑하고 Есүсийг хайрлаж, 예수님을 높이고 Есүсийг өргөмжилж, 예수님을 얻기 위해서 모든 걸 다 버릴 수 있어야 됩니다. Есүсийг олж авахын тулд өөрт буй бүх зүйлийг хайж чаддаг байх хэрэгтэй. 그게 자기를 위한 거예요. Энэ нь өөрийнхөө төлөө хийж байгаа зүйл. 우리 예수님은 우리 때문에 미쳤다라는 소리를 들으셨습니다. Бид бүхнээс болж Есүс галзуурчээ гэдэг үгийг сонссон. 예수님 우리 때문에 사마리아인이라고 귀신 들렸다는 말을 들었습니다. Есүс бид бүхнээс болоод тэр Самарын эмэгтэйд чөтгөр шүүгүүлсэн гэж хэлүүлсэн. 우리는 예수님을 위해서 미쳤다, 사마리아인이다 그런 말 들으면 안 되냐고요. Тэгвэл бид бүхэн Есүсийн төлөө галзуурчээ, тэнд чөтгөр шүүгүүлжээ гэж хэлүүлж болохгүй юу? 예수님을 사랑하는 것이 지혜를 사랑하는 겁니다. Есүсийг хайрлаж байгаа нь мэрэгэн ухааныг хайрлаж байгаа. 예수님을 사랑하고 예수님을 얻는다는 게 무슨 뜻일까? Тэгвэл Есүсийг хайрлаж Есүсийг олж авна гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? 예수님처럼 사는 겁니다. Есүстэй адилхан амьдрах. 그래서 사복음서를 열심히 읽어요. Тийм учраас сайн мэдээний дөрвөн номоо та бүхэн сайн уншаарай. 그냥 읽고 지나가지 말고 그 상황과 그 안에 있는 예수님의 마음과 그 어떤 모습을 그리고 상상해 봐요. Зүгээр нэг уншаад өнгөрчих юм биш. Түүнийг уншихдаа та төсөөлөд бодоод тэр нөхцөл байдал, орчин нөхцөл Есүсийн сэтгэл ямар байсан болоо тэрийг нэг төсөөлөд уншаад үзээрэй. 예수님은 싸우지 않습니다. Есүс ерөөсөө маргалдаж тэмцэлдэггүй. 그죠? Тийм үстэй. 자신을 드러내지 않았다고 돼 있다. Өөрийгөө ил гаргасангүй гэж гарч байгаа. 우리도 그렇게 하면 되는 거예요. Бид бүхэн ч гэсэн тэгэхэд л болно. 예수님이 우리를 보호해 주실 것처럼 지혜는 우리를 보호해 줍니다. Есүс бид бүхнийг сахин хамгаалдаг шиг мэрэгэн ухаан бид бүхнийг хамгаалах болно. 예수님은 우리를 영광으로 올리실 것처럼 지혜는 우리를 영광으로 올릴 겁니다. Есүс бид бүхнийг алдар сууд өргөмжлөх шиг энэ мэрэгэн ухаан бид бүхнийг алдар сууд хүргэж өгнө. 지혜는 예수님이니까 Мэрэгэн ухаан бол Есүс учраас 예수님을 알고 예수님을 본받고 예수님처럼 행하는 것이 지혜로운 거예요. Есүсийг таньж, Есүсээс үлгэр дуурайлыг авч, Есүс шиг үйлдэх нь мэрэгэн ухаан байх нэ. 예수님의 마음을 갖고 Есүсийн сэтгэлийг тээж, 예수님처럼 사람을 보고 Есүстэй адилхан хүмүүсийг харж, 우리가 또 다른 예수가 되는 것이 지혜로운 자가 되는 겁니다. бид бүхэн бас нэгэн Есүс болох нь мэрэгэн байгаа нэг. 자, 그리고 욥기 28장 Яв 28 욥기 28장
28-ийн 28절입니다. 28 байна. 욥기 28장 28절 Яв 28-ийн 28 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Тиймээс тэрээр хүнд хандан үзэгтэн эзнээс имээх нь мэрэгэн ухаан бөгөөд нүгэл муугаас хол явах нь ухаарл юм хэмээн айлтсан. 주를 경외함이 곧 지혜요. Эзнээс имээх нь мэрэгэн ухаан бөгөөд 지혜는 어디서 오며 명철의 곳은 어디인가? мэрэгэн ухаан хаанаас ирдэг вэ? Ухаарл ойлголт хаанаас бий болдог вэ? 지혜를 어떻게 얻을 수 있느냐? мэрэгэн ухааныг яаж олох вэ? 하나님을 경외하는 게 지혜예요. Бурханаас имээх нь мэрэгэн ухаан юм. 경외라는 단어가 제일 먼저 사용된 데가 창세기 22장입니다. За энэ имээх гэдэг үг хамгийн анх хэрэглэгдсэн нь Эхлэл 22 дугаар бүлэг. 아브라함이 이삭을 바쳤어. Авраам Исаакийг өргөсөн. 그제서야 하나님이 이렇게 말씀하시잖아요. Тэр үед Бурхан хэлдэг үстэй. 이제야 네가 나를 경외하는 줄 알았노라. Одоо би чамайг надаас имээдгийг чинь мэдлээ. 그때 경외라는 말이 처음 사용되거든요. Тэр үед хамгийн анх удаа имээх гэдэг үг хэрэглэгдсэн. 경외는 Имээх гэдэг нь 그 무엇보다도 하나님을 사랑하는 걸 말하는 겁니다. өөр юунаас ч илүүтэйгээр Бурханыг хайрлахыг хэлж байна. 자식보다, Үр хүүхдээсээ ч илүү. 부모보다, Эцэг эхээсээ ч илүү. 내 꿈보다 өөрийнхөө мөрөөдлөөс ч илүү. 그 무엇보다 하나님을 더 사랑하는 것이 그게 경외예요. Тэр юунаас ч илүүтэйгээр Бурханыг хайрлаж байна. Энэ бол имээх юм. 그 사람은 지혜를 얻는 겁니다. Тэр хүн мэрэгэн ухааныг олж авна. 하나님을 경외하는 것이 곧 지혜요. Бурханаас имээх нь мэрэгэн ухаан юм. 지혜는 하나님의 말씀 속에 있습니다. Мэрэгэн ухаан Бурханы үгэн дотор байгаа. 그 말씀 전체가 지혜예요. Энэ үг тэр чигтээ мэрэгэн ухаан юм. 그리고 지혜는 정직한 자만이 지혜를 얻을 수 있게 돼 있습니다. Дээрээс нь мэрэгэн ухаан шудраг нэг нь л үүнийг олж авч 자, чадна. 잠언 2장 6 төгс. 2 잠언 2장 7절입니다. 2-ын 7. 잠언 2장 7절 7 같이 읽겠습니다. 7 хамт уншия. Чигт шудраг хүнд саруул ухааныг нөөцөлж өөлөх гимгүй явагчдад өөрөө бамбайн болдог юм. 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며. Чигт шудраг хүнд саруул ухааныг нөөцөлж. 여러분들 지혜를 얻고자 한다면은 Та бүхэн мэрэгэн ухааныг олж авъя гэж байгаа бол 작은 거짓도 버려야 됩니다. өчүүхэн жижиг худал хуурмгийг хүртэл хаях хэрэгтэй. 아주 조그만 거짓말도 버려야 돼요. Тэр нэг жижигхэн зүйл дээр худлаа ярих үүнийг хаяах хэрэгтэй. 그리고 잠언 8장 За тэгээд сургаалт өгснэ. 마지막 구절입니다. Хамгийн сүүлийн ишлэл байна. 잠언 8장 35절 8-ын 35, 36절입니다. 36. 35절 36절 35, 36. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Намайг ологч нь амийг гарцаагүй олж эзнээс тааллыг нь хүртэн. Намайг алдагч нь өөрийгөө хохирооно. Намайг үзэн ядагч бүр үхлийг хайрлагчд юм гэв. 여기 나가 지혜입니다. 지혜. За энэ дээр намайг гэж гараад байгаа нь мэрэгэн ухаа. 여기 나가 예수님입니다. Энд гарч байгаа намайг гэсэн нь Есүс. 그러니까 나를 얻는 자는 모든 것을 얻는 것이다. Намайг ологч нь бүх зүйлийг олох болно. 그러나 나를 잃는 자는 모든 것을 잃는 것이다. Харин намайг алдагч нь бүх зүйлээ алдна. 그렇게 말씀하고 있죠? Тэгж хэлж байгаа үстэй. 여러분, 지혜가 제일입니다. Хүмүүсээ мэрэгэн ухаан бол хамгийн 지혜를 дээд. 얻으셔요. Тэр мэрэгэн ухааныг олж аваарай. 지혜를 구해요. мэрэгэн ухааныг гуйгаарай. 그리고 지혜롭게 살아요. Тэгээд ухаалаг амьдраарай. 지혜는 예수님입니다. Энэ мэрэгэн ухаан бол Есүс. 예수님처럼 사는 거예요. Есүстэй адил амьдрах. 그게 우리의 꿈이 돼야 되고 Энэ бол бидний мөрөөдөл болох ёстой. 우리의 온 마음이 그렇게 돼야 되는 겁니다. Бидний бүх сэтгэл маань тийм байх хэрэгтэй. 그런 꿈을 가지셔요. Ийм мөрөөдөлтэй болоорой. 예수님처럼 살고 싶다. Есүстэй адил амьдрах юмсаа.
하나님 내게도 지혜를 주십시오. Бурхан минь та надад ч бас мэрэгэн ухаанаа өгөөч. 솔몬에게 주셨던 그 지혜를 주십시오. Соломонд өгсөн мэрэгэн ухаанаа надад ч бас өгөөч. 정말 매일 기도해요. Та бүхэн үнэхээр бүр өдөр бүр 천 тэгж 번을 залбираарай. 기도해요. 천 Мянган удаа тийм үү? Мянган удаа. 그리고 지혜를 맡고 있는 것들을 스스로 버려야 됩니다. Тэгээд энэ мэрэгэн ухааныг хааж байгаа зүйлсүүдийг өөрсдөө авч хаях хэрэгтэй. 그 지혜를 얻으십시오. Тэр мэрэгэн ухааныг олж аваарай. 지혜를 얻은 자는 모든 것을 얻은 것이고 мэрэгэн ухааныг олж авсан нэг нь бүхнийг олж авсан хэрэг. 지혜를 잃는 자는 모든 것을 잃는 겁니다. Харин мэрэгэн ухааныг алдсан нэг нь бүх зүйлээ алдаж байгаа юм. 그래서 여러분들 모두가 지혜를 얻으셨으면 좋겠습니다. Тэгэхээр бүгдээрээ мэрэгэн ухааныг олж аваасаа гэж хүсэж байна. 같이 기도드리겠습니다. Хамт залбирцгаая. 하나님의 지혜이신 예수 그리스도를 알게 해 주시옵소서. Бурхны мэрэгэн ухаан болох Есүс Христийг мэдүүлж өгөөрэй. 예수 그리스도를 사랑하고 예수 그리스도를 높이게 해 주시옵소서. Есүс Христийг хайрлаж, Есүс Христийг өргөмжлөхөд минь туслаарай. 하나님의 지혜를 얻음으로 모든 것을 얻는 우리가 되게 해 주시옵소서. Бурхны мэрэгэн ухааныг олж авснараа бүхэл зүйлийг олж авсан хүмүүс болгож өгнө. 솔로몬과 같이 우리도 지혜를 구합니다. Соломонтой адил бид ч бас мэрэгэн ухааныг гуйж байна. 솔로몬에게 허락하셨던 그 지혜를 우리에게도 허락해 주시옵소서. Соломон зөвшөөрж өгсөн мэрэгэн ухаанаа бидэд ч бас зөвшөөрж өгөөрэй. 주님 앞에 서는 그날까지 그 지혜를 붙잡고 지혜 안에 거할 수 있게 해 주시옵소서. Эзний өмнө зогсох өдөр хүртлээр тэрхүү мэрэгэн ухаанаас зууран барин амьдрахад туслаарай. 남은 사무엘학교 모든 시간을 하나님과 함께하는 시간이 되게 해 주시옵소서. Самуэль сургуулийн үлдсэн бүхий л цаг хугацаанд Бурхан тантай хамт байдаг цаг болгож өгөөрэй. 여기 형제 자매들 모두가 이번 사무엘학교를 통해 참으로 하나님 앞에 더욱 가까이 나아갈 수 있게 해 주시옵소서. Энэ дугаа бүхий л ахан дүүснэр бүгд Самуэль сургуулиар дамжуулан үнэхээр Бурхан тань руу илүү ойрцсон цаг болгож өгнө. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.